Ebusua ya mo wani nye wate se wo Ghana mo wani nye se wo ye Ghana ni na mo wani nye se wiase no ye boba ye bo man bi ete se Ghana eka ho ena ma wiase ni nyina ewie mudie esan se nyame wo ye Ghana ni anope ma ye mo akyensa mo akwaba eyo sompa fie ni sabre Jumedie no ene ye frɛ ne se Ghana today. Na eno fa wiase nyina na wo busa se Ghana today. Dia na ekoso pe. Enkomo a wo mbedi kan che nsa ya waso east abato ekoso e by election. Eno no obi a wo se de wo sikyirem. Na no obi na ye by election no na se e ma do so wo mpa nti na ebi adwene kire se ye kan by election a ne che se e ma dodo na na ye kwa akoto aba ma wo mo. Nanso no se wunima eno nkyere se bie so se bie kodonto ofuma ye mfa nkyɛw enti na wase uti sompa na abribia no wahu obenkum e de afiri unifam yatena se anope no abusua ye be wie wurawura nkrata nom na se de Ghana te ne won nkrata nom online portals no so ye de ne nyina atoa eba ne sa ene wo mo a epen ne pa no obo nse wo mo bie wo mfidie no de atotum Sabra make say 90.7 SOMPA nkuransa edidemo live adimawura kwa mboaten wotie gwam adaje ni posokora timamufu apede ekoso waya waso istatie uduru 106.1 ya bron champion dedu akwatachiman no systematic press ye no brother Philip Ness of mami otutu atu oba pa na ye ka akire atajamfu amo womo ede enenampa eno na apoa ne din hu hia no beka cha se enye duru se ye to aba tituru by election ya na sompa no a ene yetio na aha na mutimi kire ekosi asema yehunu de ekọ enne de wadi nkunim no o de for fidie no na so udeta ne siso bra sompa 106.5 FM Accra o Facebook ho na behwe Ubo de wo kodi nkunim ade kye ye ne ye to no ene ya wo kina wo mbebo awiam ye hu de wanwene no behwe na panel no wo modi kan de nadi e kire se Ghana adi nkunim entede fita ni di ahim entakrache no nso mahu se wahye esquire wo ha na ansana mekọ wo mo nchen na yakwa kodi nkomo no mayenko ayawaso east na fi yenhwe sade ehote anopa no wote se esquire adwasare edi kan ne Jeremiah Simpson edi nkomo ema wo bo eho sade emframa ebo ne tie emfoni eho wotwitwa kire ye sabre eba mra se badwafie ho a de wono na bibi firi tokora a wo hunu ebo empanimfo bowa wode ba beto so honorable na na oponchecheku wono akure ya nso na wo mo kwa akwaje de obedi nkunim abeka honorable fo no hono tata edna ko wura badwafie ho o ahoma no so ye hwese de hote ehe ene wogina na ma che medo so apam na wabobo ano eho bokọ de adum ni ahwe yie se ne wo kan santimantem atem die kuma se brono bi wo ho ye se ne dan nyame ono na no pay ye dan no nokre ano pe baby ogina twa homfo ni kire yen na utwa nso anu wa mana ye clear sade obia wo baby a wotie no wo behunu ade afiri ono nso ne mpotamu me da se apam ye di kan yemfa eye abasobo enkonfama eye aposifo chese Ghana aposifo a chese eba ko bamba o ma ye ready pass ombeboa amapambo etima pem e dia konani 113 polling stations ana wo eye ayawaso di abato empeswa eso ibiu sa 113 polling stations bi nipa ye hwe ni mkwan se ne bombe tina to aba no eye 49,966 na enwa electoral commission di tujachire mu se anopei non son pepepe na omofiasie e kama e se e delay kakra
no so agba pa ho sima be dunai ye mfi ase eye na so eye o ma ho boaboa enye mo wa se any moment from now na on betimi efi ase apam ni nti amebo Ghana post for abaso ni say anatwi ena omutu omhu esi won mo hwe ombema bibia so na kwa mu ni titiri se eba se bambonsem wo eye ayawaso isi ha no se ya enu nti ni ka sei no bebi obefe bia papo bebi obefe bia pambo ho enti a community say omudi eye omunti cheye ni promise omo di tu gachem to ombe sha ma bambo nsem aman ho mi do ta pepe na ekoso apam ade ba ko a ni ku opposite wonu mu ena no pe ni se omo si amanfo bia omo nyi omo kasa ehso mu nkwan so omo ma no ba ni enye hubo bia omo ku opposite nyina ayo madamfo enti no omo mpasa de ni hso mu tu se ombe hye na omama bia etimi akoso enti no ta pepe na ekoso enu na mito a ema me ebo eye aposifo abaso no ebio titi enu a anajo enenenemu babebi enu mi se bia mi se no eben eye Nima police station enti oma hihye bibia se bibia ebita na kwan so a omo hese omo ma eye pataye bia enti ewo eye this particular by election apam abia ba kun so a metimi aka ni se ewo mu se nani adwumayefo da enso traffic ewo ha no mu se no ewo soro traffic wa hapa na enye se bi a traffic amanfo e mo fa ko so ma ba ni traffic a enam so ama eye amanfo ko munyuma eso yina ababeka ewo eye traffic ni fast forward about before you were IGP and in man se domo so and in mu a petrol asepe bibia dida na kwa mu ewa abacho no a enkonkofwa eyo yede bia ebio ni manfo a ya wo mo se omo hye emboa ema bia enkokoso no hye enanse no so yo woke ama emaba wa no so yo woke ama ndi voice ni bi no say am yoki akani di tie no ezi no apam ne ekoso no ndi apart from that ne dey Bibi ekoso sana mekan je akunse omo ma adwuma sem enti ho kwan na omo ma meto omo ba nkran so se me dey no ka twem no se anko mo ntini mo modern na omo nto omo ba ntampo na omo ko nyuma so isan se anope na se mu da ho kakra so awia ni kakra no ensha na Africa ni abem ti eno eni ni a make us say ekoso so make us say omabo omusipe bia ye omabo omusipe ni na eye dihen omo di ati omanfo omo various police station etino Nima police station echiwo no mo akete omo abo omusipe a omo hye atutu bibia amano etini akoso ba so I think let's be historic. But the by election here in Papua, I developmental project. I want to see how many things here would be that. If the end from Papua, that young comedy no fair transit, not yet shown say a dear baby here. I let it say the question. In both in the question, the idea we would hear. The Bibia said that any mo nana koswa fo wani di akire na ye besa ba won champion enti sabre no wo mo a etie yen na wo to aba wo ho asembe na wo sensentru ni wo ka akire wo apa ne metinya ka ayen
nkranhye na yɛbɛhyɛ ɔmo sɛ ɔmo mpie nkɔnkɔto ɔmo aba sɛ na mekan no anɔpɛ na asɛ traffic ɛnhyɛ da nim nti wopie ba na ɔba bɛto aba na wokɔ wɔ adwuma a ɛneɛ na watena fie na watwene sompa sɛ sompa ɛbɛbobɔ nsɛm no nyinaa de ama wo watie wɔ tv ne radio soɔ nti yɛbɛtu ɔmo nyinaa fo ahyɛ ɔmo nyinaa nkran sɛ ɔmo nhwɛ na ɔmo ntimi mpie na ɔmo nkɔnkɔto ɔmo aba sɛ na ɛbɛyɛ a ayawaso ebedi nkunim abato nyinaa ba na wie ya akoramo kosoa na fo ani di akire ne yɛbɛsan ba wo nkyɛn bio medase ɛno ɛyɛ international and national reporter honorable na ɔpɔnkyekyeku ne nkyɛn ne yɛkɔɔ yi a yɛkɔkɔbɔ saa nkɔmmɔ no na yɛnua Yeremia Samson ɛda wɔno nso ɛnam afa hɔ a yɛ no nso yɛbɛkɔ ne nkyɛn na agya yakɔ akɔakɔdi nkɔmmɔ yɛahwɛ sɛ wɔno nso hemfa na sɛsie wɔ gyina na deɛ na ɛkɔ soɔ ɛda all correct hello ɛda Samson awurade aso ndwe nka wo apam nka so senior na bibi abɔkɔ deɛ mama bibi abɔkɔ pa mo ne mo som papa sabre no yɛka ayawaso east a ɛhemfa na agyina polling station bɛn a na se bi na ɛhɔ te sɛn all right papa me da se so see me no ka say dey ampa me ayawaso east conference you na yebin na MP ote so efiri somewhere fourth game no na competition no ema say by election ke so a nipa odi ebe yi no na no pan e bo apro kakra but you see me no ka say dey me bo St. Kizito Roman Catholic Church any school if you know the dia me we no only case in the Roman 1 Roman 2 Roman 3 na first boot Roman 1 polling station first boot I think and I think first one of Traba na Trabano somewhere 714 I make us say the second one Sabrina first one is Trabano now the second police official to about you know part of the fear no appearance the first one for the third police station we don't know not so old na name when say na idea higher other side and I crowded the share elections here the amount for better something prayer na better something chance about one be share na almost it me ato omaba no and sa na me hu ni makuni man kasa no krampone aye very cool pa am say mo fast can say mo ye so mo share contributing factor how cool the place has been here me no ka say there bia edaboko e wa ha abato no say wonderful enti sa empotamu ho no wo mo hwe se nipa dodo sen na beba abeto na wo hwe se sie ye afi na nipa miensa bai ahokeka no kwa ntentem se emononum na nipa dodo na wo mo hwe no ohamu nchemu eboro so no wo matimi ato de no kwe no ka say Roman 1 almost expect nipa 223 and eba beto and Roman 2 police station is almost expected 190 and eba beto and I think Roman 3 is almost expected 169 and on beto na one original about no the honorable Baba Jamal Muhammad original ma NDC and Baba Ali Yusuf original ma NPP and independent candidate David Kano SOMPA FM and Uma Sanda original and the lady say Sonia also do no obi abenya ne die wo ne mo se na kan ne tentem so no and I yehwe if you am no ka say o ma to aba no na so pa wo ni wa odi so oba beto ntoma mo to tie no egina sa yehwe apofo ebeba na amara beto na tentem sesie wodi wani career santen no mu no obaka se nipa be sese enedi so na ehye nkuran sana mi di sa no santen bia nheda ni hasa
Obi na woman police station 3 obi aba na 1 and 2 the obi aba asa now something there nita also there near because party for ni bi na omodi omunyo from the omunyo na afin so no police for ekuwa omobo ban police for ha omobo ban apart from that something there anymore enti asembe na abeka kire wo mu a eto aba e wo ayawa so east titru any police station a ugina ho se sia ase santin bie ni ho no. Okay, the transaction na ma afu from na to abana kene ni no so normally start about no sana ana mo for extension mo na sa the drop abeba later up ni ko evening na ebesha man fun kwan sha mo mbra na mo na meto na tin so the so na the man say na high cooler metro aba no tin na asili bia NC no ya tukese akabe traso alasa nti ya foforo fo mo ka ba wa hanu pra na me qualify kwa dia abeto na pitu ba ko no say so on qualifier men de din man be to emanu ko fa tunche dia amba de baka baka be ba asa na me bia yeku na ye hwese ebe traso sa kosi te le be wie na ade ba ko kan kan no say bia ni we se tia no wa so le qualify center no school ni sorry ni side no na qualify center na school ni side na ye class na nti omo nya no boko mayo na ye krampo na emfa gidigidia emba mo so far challenges bia mamu de na obese ink no enkamensa ana isi mo bibia so se wo mo face challenge bia that isi mo bibia so mo face challenge na o ka ka sampo na baby ama ba pro aba be hanu baby na say isi official so no ever send the secretary up in them and you pressure bia down so you see that everything is in order and you pressure bia da bia so ko na ko interpreta challenge bia esia almost amaba no sa eda ye jawu na mamwako na fe ode wani asan di akire Ghana ase edu ba bi a suban bi ya kayen ho ye pe last minute ebire no a wose yitutu mirika no ye betoto ye bo atwetwe ye na ase ya aka kuma bi ama ya pon awie na fe na ye pere ye ho wo mo eto aba wo ho mo kire se bambo sem edaye commission no so aye ne bibia ensantropho nso report bi ese mo report wo ho no mo report nti kan bibi kire electrics no na fe yenyawo sana meka electric ye sure say ebe afindi ebe ba maintain wa se baba electric na nti na mbin kan no on qualifier me ha ni en kwa bana na ko fa obin de jini se brother to be ani din ana on qualify eba ni sa ebe basa beba ona say so as electric ube pe ba wia ebe ja ho fi ko age maso ebe abete nyimbre ye tana person oba ubetini aba anya sa so a radio so sompa HN na sompa TV ubetini accurate ATI the more accurate report by mouth so you can contact if you get a be asudi kwanza wo mo ejina ye no wani atwa ebi so wo ho ana se ekuo mpanimfo no wahunu bi wo ho asa now there omo mu jina no ebi enia am calling agents and wa back am bia mo eda kosoa na di akire ye besan ba won chen bire bia enche ena foforo bia nso a ebebe wo se ya sontene no wotia na sontem mo eda yerema ya sensem no make say won mo ayawa so east enye won nko won na bo na oponchecheku wo mo enename anopei my rain fuel say ye life 101.1 sompata kwa sana on say kayen serious pa life 90.7 sompankransa abusua takura de sompa fabi 103.3 wonu mo wodo mahenkro 101.3 life wo ho na menka nkwa akiri no ma memma badwafo akwaba na afi yenhye enkrata no nso enkomonase de eka fa abato okro ya ho ni nyina emu no na nso obobo wonsem no boa enkomo ayedidie
ene enkrata no de de aba fufuru bi no mo nso kura obese eba mu na aso tibia eyeye na no nso wapia de atom de hia ne se hote na wo man yimra nso ene ne mo abira eba ne sa yamane nyina akwa aba na mo ngi ahoma we to 0260 19 60 64 0260 19 60 65 0260 1960 64 0260 1960 65 eno na abefa so afre na wode wadwenkyere aba ama adwumadie wonso kambam kambi no won se ho ewom bi wadwenkyere no ana de wodi na woda no won kanto so no fafa Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra ana YouTube ho babia me wofo kwakudo nyina mo ehwa na wo mo fafiri menu akran mo wo mo di fire ema Europe fo nyina enya bie no eno SOMPA FM live na eno nso wa share ne sa na ayefe rich BITMISE 20 odi nam ho abusa fo mo akwaba ya ejawo enne afadie ene mo background no e kan biribi e de kire Ghana fo na mabobo anu boko de okropon nadom akoyie na won so e hu e mobo o se diampanse som papa na o se yemfa nsom wo man no ene wo no nyame no enya mawiye enti ya nkosonsom no kwase ena so ya tenase so birthday ni nam kwanso ba say tie bia birthday still loading you go prepare for the birthday enokre na nyame ya do ma china na ya birthday no so woni birthday na ai ti bibia da na ko awude de aje nkwa mo ba na ye science still loading ni ye loadi akọ awude de enhira bre ye no akoso enhira be ho na make us afai ye nya update bi ntino ese ye sign Jerry ekokasa yenko Jerry ho bio na ye ni nkomo mra I think say penyini ba ko a oto aba ho abepie wo ho ntino ese ye hwena yetimi ene no edi nkomo hello Eda sense yes sir yanko de na ekoso sesie de na abeti atom okay mezu ye papa koku anyi de ho wa ha ye wura kwaku anyi de ho de bu mo yanko se ne kasa kakra na che ya no ya engage nti ni me hwese obema me kwan na me na kasa Eda kwan ho why engage se me hwese me wi na wa ma me kwan na me na kasa me ne di komo a wa ma me kwan na kasa nti ye no so kakra mo one ode eba mu anu watia ye na so ye de nkrata no mu nsam no nso FFM nti ode koso a na de engage no mo abusia yenko madwa bibia boko adom ye de me ase enne say nye coincidence de enu ye de here because as enne Ghana di nkunim fitaa no me hu fitaa no se ne be ko na wi ye Ghana be di nkunim ende se tie bia enne no ayawa so Ghana be di nkunim ampa ena obi man so USA so Ghana ma ya ne gina kono okay neno nan mu ho so won be san di nkunim okay enti double victory ena ye san so Ghana man ti Ghana di nkunim nokre mo anopay enkrata agumanim ene ensemo a eka ma yatifo nso nya wo mo chefan yo ene ma memfa chronicle emfa enshase ha na chronicle say ya yenkin kan wa home adi yensem no etremiensa nyimu dunkunu no na nenam se eka ensem ande mede nam no ka ba ko ho edi yensem no nso de se ya temu da mu nsem o sa ho se no ye de beba sasem no ye ka na wa mfa o kwa nti ade o ti an hwe ya na temu da no beduru ho no na anko wa hemanu bi no akọ no ho ahobi nti se di yensem no ye ne a na ahinta na oyi na di no nti ne ahinta na SOMPA yi na di no ehon nsem no bi na wode aba hai nti edu ho ya be kenkan
na ya de ya adwuma wɔ akyire hɔ anse asɔde na mewi okratafa to so miensa ade kwa kosi ne dumi edunsia no mu hɔ no ɛhɔ na maame Emilia Arthur ya wono eye soafo a hwɛ yensuwa ne emu enam ɛsoɔ ɛwɔ man Ghana mu wono ne mfoni da ha na ne sin nyina gusu sei dadwa ne ne sin so sei fite se sukyerema ya enya asim kuma ɛna mehwɛ mu a mehu ebo cancer ya wono so ya administrator Premise Fuel Secretariat wono na wo ya administrator ho sabre kro ye officials a wono so ɛwɔ premise no mu mpanifo ho no wo mo so na wo mugusu wo mo biebie nwoma mu wo mo committee asifo mu a ne nyina ne sɛ wo mo se premise no managers no hwɛ financial discipline si esika sem no sɛne ye wo mo toto niama no ma hwehwɛ ne ma nyina abɔkɔ in fact wo ma ye ne nyina ama sika ya de ma won 545,000 Ghana cedis a wo mo didi dwuma no wo mo bu ho akontaturo do ɛwɔ mfimfini mantam mu ya ho ensem no chronicle edi aba ya ISA dadwa na asem bi wono mo a ahyankafo no yesi Shirley retailer bi aka atoso ama chronicle nso ede ho kase no ede aba kire se ukopie mu atimpoku a wo mo se fuel no a wo Shirley atimpoku no as wo ma frem ama na sei enti wo mo frem ma ne sei ye no obi akotobi eja kwabra na yento aso mfiri ha yo obi akotobi ama ede asem kase pa ede aba ya wa kire mu ewa ha na tontokrom eja kai tontokrom ba so tontokrom ai se na manfo se wo mu ye gadamse ewo fie pe ama bukura kunkrofo ho wo mo de aba ha sa nya no kure tontokrom for say nya no kure tontokrom you've denied alleged mine pit collapse in town engineer na manfo kan nyina no wo me say bosirimka ya entro ya ne no kure ase propaganda na manfo ye de agu won so enti kwabena ni munyam wono na nnora wo ye sentrefo nhye mu a wogina simpie ni apaso e de nsam no atu dwasa mo wanu hwam meje wanu si kobra sade da Jeremiah ebo so se yewura kwaku anyi dohu debu ne saka no ewudwumadi na se no ma yemme no no wone no entwetwe nkomo eda yeje mu ma yo APAM da so da ni fa ndi ka kan mane ye papa ko anyi dohu aba be shia ha se ni ndi nkomo kakra papa good morning Jeremiah. She's an amazing for Jeremiah. Beautiful. That's about you say behind them. Now, of course, now survey my any now over and in relations to Dr. Susana. Mamicha SOMPA actually for a and that example for yeah, by 6 o'clock now. And I'm here to observe. Yeah. Done politics and democracy. The Mumpo, the Kosoaya until Dan Kupon Befrey, so I'm here to observe as a Ghanaian. Of course, I've come officially accredited from the Electoral Commission. Not now. So as an official EC observer, yeah, I'm happy. St. Kizito Public Church headquarters here, constituency headquarters here, the collation. I'm at the final results. So I'm happy with the police presence. Electoral Commission for almost 30 upon time. Voting has started. I think they will amount for Baku. The by-election, it is a national election. It's in the Baku. Sometimes by 2 o'clock, 2 o'clock. Not crazy. Jeremiah Bisamia, I think so far so good. Okay. Baba Pacho, Senaya, is a Ghana politics, they get an election there. For Freddy, Omadi could say, the electric business town, the Loma consultation, the Loma Danidi, vote buying, so one of them ever in Uncle, one happened that happened. So, this is a bit meeting. The bit makes a future now. Oh, and let the voting now. In this because I mean, in this
Obi betumi to vote. Obi will be here, obey na bonting. That don't be in the polling station. It's difficult the way in Ecuador now. Indeed, will be a better police station there over this argument. Obi will be here, obey na bonting. But say the other players already there. Some of them don't problem kuku. You know, I'm also here. And tomorrow I'm going to break it fast. SOMPA It is for your lane. Yeah, fast is a break. So at the end of the day, yes. It's difficult to really point. Yes, time is no motorbikes, meeting, but it was not the first, and I believe be the last. So, you know, that's as a nation. How we want to grow the democracy. And I was it didn't come. Yeah. Okay. Pacho, say, you say, Nima. I can't any maybe be all in Yagro. Now, what's the anopay? Not by the stream. What committees of Aquada? This is the company. Sana or I think no more. And now yet to a bar. Senate, and I walk. Well, I drove to Adenta area, so I drove from that and a bit for Kawukudi, a bit and a bit where I need money. And honestly, every step of the way, now there's any police for now. And those who are constituents in one. Enika gives hope and assurance police for now on the ground. But the buy a million moving intelligence reporting in our treasure. What's about agency? Almost intelligence report in our treasure. That's about the beer age. PTM, umpire, AMPA. That's about the agency. Now, the police for others for constituency here. Now, they also are Jimena. Oh, but you are money and pay. So, mother, what out of once more? I believe that it will go people. Wow. All right. It's a Miguel Ama from Edena who catch candidates, you know, and I don't know the catch elected to make election. For the candidates, you know, more from there. I just got information. So the Bagama Betonent number between 9 and 10, or another polling station. So I'm sure I will be there to observing casting vote. I will check if I can get details of the other candidates also. And then also observe almost on my casting vote. Once the candidate has cast his vote, that's a confidence in the electoral process. Yeah, can say they cannot be supporters won't make you have a trouble. Then imagine in the answer about this then the issue will declare the result. So I think that it will go well. It could be a nice Tuesday. So finally, Patrol, candidates no more supported and then elected someone by the panel. That's them about the category. 15 cents and our catcher. Then talk about the 2 of Monaco. And then this one, what the theory results. Yes, so there's not a cabin said now, Chile, the kind of Samando, and as I would try, about it. And then if we took a scare of the mountain. Eda wedi etiawa by election ye ne edikani yakokon yakono yakosa de na ma ayawaso east die eda nso sen de yakonyina. Oh, me just ayawaso election 1992. I also was waiting an interesting election center. For so many reasons. And then now we see the primaries, no, it's the same thing. I might do that because this is a article, this is a money. And the this and the Democrat court and run a court. A boguye, no Democrat court only stop an election, no, and a court no boguye. So the build up to the election has hyped it up. And so the dynamics, the by-election dynamics, are not in their bound. But I'm going to be Mura, ye jaw na mamu akokra no.
Sabatu we no enye de yebeka so mamu ni nyina na eto ena nso ye adwuma da ebia na subordinate bi ne boss wo adwuma wo to aba wo ayewa so east na nso boss ebe hye no se wo ma ne nkosesi a asembe na abeka kire no woni no nso tie sompa o mi ane de so futu we de you show that yeah, it's a voting day. Yeah. Why the bosses are very reasonable. Oh, boss, if we need to buy election, I'm not saying to by election. But we have 1 hour. Maybe it'll be sad now. I think you move on a and your problem. And apart from that, because it's maybe a lunch break. Into schedule time, yeah. We can do lunch break again. Other took sharp. Now I can go back. And yes, also Christmas now we can pass. So by election, and then question. They did the media. Mo yewura ebe da wase foforo bia ebe sanso abobo ye nso a wose yebusa wo no ye beba wo nchen na wode wani namu nso a ade bia twetwe aso a wani behunu no ensi aso se woni sompa bedi nkomo. Okay. All right, papa. Mo ayawa so east ene ye ni wana e wo ba bia sa na ya so nso da ba bia ena ye nsentwerefo nso wo magye ba bia afa enkrata no nso de wo mu nyina no ye mfa krokra enkwatiw aja yana kokudabu ase mo samno waka bebre nanso na megyina chronicle mu okay na chronicle no ena samufo adwempo wode aba ha na obusa se wasadu nkwa ni esi ho na chire no wode menka brofo no after wasadu nkwa tragedy deadly galamsey pits must be covered now. SOMPA FM ajay wasadu nkwa asem kesi esi ho no echi no baby galamsey amana wo bia o se kata so ne ya ne animanimu ya bia na mpanifo adwene nko so se wo se yeye no reclamation for na kana we ye samufo adwempo wo chronicle mu okay so reclamation for na ye wo de enso still yegusu bie eno na ma me bi ne mma wo mo nso akwakoto bi mu saa so atiase no correct enti se we nyina ka ho bi ye kata bi so obenkum akwa te se Robin Peter to people ye kata benkum ne ye bie nifa ye bewi ba be kata nifa so ne ye san ko bie benkum enti ade no every ayese secret no ye ko round ye twa ye ho se tafira hwe ase wa na ye anu wabutu nti wodnya da ye yape wona ye kro no wabutu nso a ne ye ku no se butu anaje se ye biem na ye ku nipa wonya da ye ya nso so de anaje se ne eno ano no nti samufo adwenpo ne awode ba ye eno no asokware mampon DC wose former MC ni nipa nwotwe bi e ka ho wo mo ne di kotoma me hwe to agro bi na ne nye ho eno so ya agobone nti watabi wo me kokot land fraud scheme chese wo ma ye cartel ena nsase ho wo besu wo mbu ne bukata wo mpene kora nti watabi asem no e de akopie court a enye asem kuma kora eno ho asem e wo aha nti Mama mfasa ni na Chronicles say yankenkan Revelation chapter 3 verse number 19 no Revelation chapter 3 verse number 19 now brofo no wa ha say those whom I love I rebuke and discipline so be earnest and repent dodo a me do won no me yi won aten na me twe won aso enti bomodin na sa kira wadwen piao enti eja asem we unu ba bi free by we no involuntary and I voluntary we no dey ya so one more some papa o masem no titiri pa na Ghana today yes QA no correct Asia one more ye pa o masem no eni ye ka o manim okay ye ka o masem enti ye ka kira wo mo say wo mo nsa kira wo madwen nsa kira wo madwen si ye pa Ghana asem nti no correct na Ghana today yeah
ye ka Ghana ene Ghana ne Ghana de koso Ghana ne ye ne enye sa twere ne se ka sempa no bre se mu ne bre mu adi nyina enti bre se mu no ye ka de ebi suro ode wada ye be wan anim se onim se no no duru ha no ye be ka na se ne yetie da ne technocrats no asa wo mo prepare no mo ntumi nka Professor Lumumba sa asem no ma ye nse ne ntoma nti na no ana migration fo ehyehyɛ wo mo bo ano wo mo su aja ebia ye be wia ana yen wo de yenko ye be wia na ye the resource no that resource aba no kre asem no ba na nya ye beka e ba nso na ye papa ye beka abo aba so ye fansie ni abo aba so no kre enti ye ka asem no I see those whom I love I rebuke and discipline so be earnest and repent. Oh, okay. Into repentance, you better have yaka. Oh, he said there was such a the Indian for chronicle concoha. Now that should be any actually. Yeah, the results no Sunday, yeah, they back on or buy the asset. Results no say the best actually results no equal to a chi. I drank yo, Yamfa daily guide. And so a match for now. What's your cratafa tosso me and son? Daily guide Eddie Abasse Mranim ni kwasi bochi. Se unimno. Unimno. Young guy, your MPP lawyer. Yes. Yeah. Wasaka ne hubi. Yes, we file a RTI a right to information. All requested Yoko for say woman provide food details fa and some woman penny mahama kokan State of the Nation's address and I say Iyokofo etimi recover as of December 2025 no woman ya 600 million Ghana cedis free criminal activities individuals womu di womu ho ehye enema boni emu na Iyokofo ye womu nsemu hwehwemu ebu ho no ene esika womu anya womu nyina no yesi Iyokofo so womu anya 600 million enti ono no de age wanya enkrata ni adanse a ekyerese ensemu Iyokofo eka no nokre anase ensemu mampani mahama eka no saa pepepe ne tie wasi se eska no omumfa eyimra wom ye hu okay se yampa se womatimi recover se eska na wom recover ayen so no anamo a wom di se esika no etu eno so ho asem wa ha sei ukodi nkomo bi ana na arekosem a esie wo wasadunkwa ewo Amenfi West Mansino emu wato emantamu maame ene ne mame yensa ya wo nyina akoto galamsi abemu ana ye ka ho asemi wa hu saade ya yeke sa galamsi ya asemi ya yeke na wo hwemfonyini na enura na egu internet so wo mo no de wo mo ankwa ankoboro bi wo mo no wo mo ankoso wo mo ko ye galawu wo mo ko page na maame na minim baabia na wono no ehye chese wa hu se ne ma ensuo galamsa me na ya afa wo mo na maame so wo kwa gene ma se wono so baabia wuti aye wantie yi enti arehusem na enkoda no Richard Asabre 13 years. Hayford Arthur. 11 years. Eric Mensah. 9 years. Mema kentra wa. Mema miensa. 13 years, 11 years, 9 years. Nyina omne maame no. Nyame fo onkrensi. Maame no 42 years. Abena yiba. One ne maame miensa. Abusuan. Abusuan se kafra. Abusuan hye den. Enti ehu asem enso anopai daily guide yaba manso tonto kromu de no so obrempo adi kan abo ho asem dada si ensi wo honom na emom no esi wasutifi south okay atane ne si enti eno so ho asem wo hanom si obese so uyi mframa na no abodin nti wo mu bodin ama wo hu se nye wo mo ho ne si ayawa so east about one person so aye kan o ma sha se to aba no se democracy hub for court say wo mo eko nkama so sanse baba Jamal Mohammed ne candidacy no ana ne candidature no asem wo ho
na wo mo de court na bo asem na to egwe nti na na ye to abe asem ben so ma manfo di kosua ne mako na ye so ma binum TV ani ye yesi yesi o ma binum TV nti saade a o mo ntwensense na enti omonti fifi kweta asem kan na no fifi kwete ose ni ya no de ma wo mo MPs na wo mrase bedwam no kra na wo mo so asem we mu na even majority ni o so onye bone dan won to bo mo baba jama no hwe ni a vote by in the constituency won je bi no on to bo mo baba jama ene obi anto yo se ntu mo nyina ye fifi kweta na wa to challenge ne dia ma MPs no obi adare ne bo ato no de bi ndie o so no so esquire no eja the fact say wote boni mu no eno nkire se boni ye oh what has he so wonsa how na wi ade a eno nkire se kro no ya de pa nkire se kro no ya de pa ubetimi asesa ma na yiye of course enti uniesi na nyasi awie so obia dabi obia awia obia awia de enti no kromfo akowie enti kromfo so nkofa and then they say he who calls for equity must do so with clean hands. Who wanted to go to auto? Who will hear Jasrama? Inti ya niema bi wo ho a me say MPP o NDC wo mu nyina nipa kroma. But the fact say NPP fo aye asafu kura wo ho eno nche say SNDC fo so be ye bi ye asafu mpanimfo no say ebinu mo fa kire ye campaign enti ade ne de ye kan say eka ho it's neither here nor no there eni ha ni ho what you say enti MPP fo aye bi a eno nche say SNDC fo so beto so abra enim say ade no enye ntumi nka so obi aye vote by nti no de onye bone da no wontobo enti eno so ho asem eno no esi a eno na ya waso east by elections na eba so nsan say democracy hub for na mo na wo mutu ye no ayi bia maso na binu mo ka say by election no eno nti na eye by election nti na wo say baba jama wo by ye oto eno se nya sa na kire by election ye bra ebia mrase bedwane o ho afirim na entem so ni manimu na yesa ye nya obi sha anan en la kire by election nya se ye koto na 26-year-old Liberia need this year being so I see a friend Austin Tegbe ya lenche no ya bona ma chese enyasem kutuo la shibi sakumo no mpotemo ho na wo mu kire mu ese Tegbe yi what is Pinterest na woko ni Liberian fellow bi na chese won wankasa ni Liberia ni yonko en woko ho se woko akosra no na woko ye no na kasakasa esi wo muntem obi anim komo a wo mkodi ya asa kasakasa de bae esi ahwe kura girlfriend nkomo bi kura ba mu eni ade na chese omanfo ewo area wo ya lenche no a enya sem kumo nti bambofo asomu a wo moye asem so wo wu ana wote ase na mintimi enhui Debbie wonwuye yes seriously injured oh okay no we prepare enti onwuye we prepare tro enti onu na nemfo nyini eda ha say na 20 we no wedi 26 years usana we o hwe wanyine buru sa asemfo nyina asi wanyi o ebia bora o ma buru no na ma nanima honho na nyina buru so semuni onkafra enti eno so ho asem anopai daily guide afabi ede aba na TikTok bia yesi wati kumase Isaac Boafo eri ni din ba wo talk ne so dia duaboken eno ni din a dodo no a enim no wo ho wono so ya che no se wakọ keka nsem bia kogu police ni bi animu ase ewo social media no so yesi police fo kra nan ya wo mo yo madwuma ewo kumase ho enti ye ka se ya che no ya wo bo amanhwehwemu atia konka na se so o meyi ne ho ano era se o che o se ne wotimi ntwe phone esi wanim nka bibia mfa ho ni nka bibia mfa ho ni o okay eba ye se samre video na se correct likes ne comment ne shares enso eba ye wono nko ane afre no nokre enti wo ye bibia ya na nso wa hwe iye
na wotutu wanamo o create content na create de ekɔ ne target amanfo a obenya resource papa exactly enti eno so ho asema no pay daily guide afabi ede aba na Iran fo ne South Sudan insensemi ana we cry Iran at least omne for South Sudan there South Africa we attack na course was South Sudan see nipa 170 ena womu ewu de ekoso yi bi na tetefa ho ugidi nya de omosoma yi bi na ate akofa ho see a group of unidentified youth from Mayom County were neighboring community bi e wo ho no na no Sunday and wo mo launch sa attack no e wo ho ene ye de ni si tetaw no similar ya samu enti eno so sei nipa 170 ene si wo mo ato nanom wo ensi do a eno so ho asem anopai penenfo ne abambofo nsore na udi se controversy bi koso controversy bi koso ewo TGMA Ghana Music Awards ya teleselfo na sponsor efa gospel artists mienu ho na another se mo be do na ko make is a comment ho ba bi na ene amanfo apai line PSA Esther supporters ene Diana Hamilton supporters enti SOMPA FM so ahaye ni recent release Diana Hamilton Yoni Elder Mriku ahaye no na wo hwe PSA Esther so dia wo de buy last year mamenka na nyamiye mame yes sa anyum ni mienu won pese amanfo pese o be comparison na PSA Esther nkrofo so hwe na nyamiye trend e be trend enye hanko a o montene so ba bia wo de wo ko YouTube ko Spotify ko online platforms are streaming na na nyamiye die why na antibi hwe promotion ayeyeye ene ade na dina so enkrofo se no ahaye na awake conference no ma hwe awake experience no ma hwe bi mo hu de ade ahaye no da bi ahaye ne de Pentecost nkwa na ewu Pentecost fo nkwa na eto enti benyame mame no de ase wo ba bia enti akwa ya afano ne yesi we nyina no enya de se ehu hia at the end of the day eye nyamedwuma na promote enti sa ha yewu se nyame yewu ne nyina nyamedwuma kro still aye no wom ena ya mami ohini ni adazoa sof mami premai ya dazoa woman king ena nkrofu we person wo mu roast no internet so dey say right omude create content womude create content asemi ya mami ka yi eyade ekoso eye ade a wona wonwa obi ebi ekoso wona ebia wonye batamanfo ye say plantation wo be kanyame anim no kore pa me say wo de ene plantation de na aba enura me hu se wo bia ye brododie pano wo bia ye bi wakoto pano afri 3 different places and we didn't nyina to ho de bi share fridge mu pano kro na wo de bi share fridge mu de bi to ho na sa pano a na nsemu nkrofo ye ba montene no wo to pano no a etimi di 1 week 2 weeks na pano no say ye wabra e share fridge mu ene yesi da bi ade we de enye normal pano pa ayere so a na nu na nsa na esu 3-4 days na pano no ehu ahyase efum enso timi to brodo de to 2 weeks na brodo ne nse ya we are comfortable ye okay so we di pano no na aka se niam na wo mdi gum no eye de ye ni mu a enkenie yesi chese niam amanfo de ye pano se de be ye betimi ada hwache ba ku bi na yese bo eno ense yo aye kase we ni edi ye mo ye ka ho asem a na mo se me yenka yesi amanfo de rubber eche body eton se de be ya body ne betimi awo ho 1 week 2 weeks na edaso ye crunchy o wi a grow
because and the go so ye di go mo infiltrate no na ye mre yes enso bitimi e hye rubber num be se na wotwe na da so te se de tia wa bra o show mu aja saafo ne nyina no wo mmra odomankoma crisps okay wo mesu asa na ye plantain chips yemfa rubber nche plantain wo ndo be ya sa bia wo ye mambofo yi na sa asema na so pese da ho chen so e entira me so wo mmra na technique ne wo ho sadi ewu num no keke no nkoa no ya ade mu asema ohini ni kwa kan ya numpo na anu nam so ma no Ashanti region FDA pani kura be ya no so mu hwehwe mu na nya no kure no me started plantain chips business 21 years ni me te me started plantain chips business 21 years ni bra me started na manfo ye no mo yes sir me started plantain chips business 2005 21 years mu na me gina na manfo gusu ye na manfo de rubber wo mo nane gu anwanum na watwa bode na gum amanfo mfa kala enhye plantain chips na ma ye ngunu bayira kra de si kire ni kala gum hwe enkyere no a ye de eche plantain chips ada no sa ye no na ko ya na ebi penti apata ho no mo apata ai wo se no red amana be red fish ye ka asem na motete motit my armchair officers mun kwa grounds na ye kwani e behuni e be ka maka kire ese nya no kre ye wo business no me nim ni amanfo ye hwe mame adwo me nche wade bi wono mo e de kala ebi entina me se wono mo a de kala ese plantain chips no se wonam traffic mu na se edu awia na person to plantain chips a hwe rubber na plantain chips na egum no ase down below ho no ya hwe ase hefifiri ate na kogu o mo se kala na dase tia na ne anwa no ayi ne anwa no nyina agu ase na dase tia ya hwe odomankoma crisp na hwe so obo ase secret ne nam de ma tiefo no na ni ayato na se obi wo ho ma wa hyehye ne so no ni ekita enti woto no hwe ase heat no nya ka ne pe ebeyi na tofom enti nam so da wia hefifiri ne sanagu rubber na se awia nko na ye beto no because na me ma secret no anapa na awia ya moy ada hwe na no na me de video bi kire Clarenda ma me Clarenda wo ni mo ho amanfo de bi nam talk ne so ya wo no wo de mako papo shito ibi no de ato anwanum wo wie na wo chiwi ya wasan de spices agu ho eye plantain me so na ye den na ye den what the spices what chewie sane na de ya production na what chewie egu ho egu rubber num afi no wo be chekere no na wo peti spices o de se o we na o da no wani ti kura utimi sanwe wo kwaka ye wo ka sam no we me I'm talking from experience 21 years experience as na me ka kire no wow ene ayawa so dodo na de be ko ho se ye mawie o enti se wo de ko so obi nua wo de ma no tobo ebo be ye se na wia na be bo pa bo be ye se donko ko no mienu ho no a pejase na hwe ase roba na se rubber no nyom de rubber ne che no bo modin na boom si uyi tia ba ku si ya na wo bu kre ubehunu se ti se ye me de ba ku bi ba yanka me kire o so hu sa say wo cover bi a mo bo hu sa se bibi cover light one bi na nam so no ni sa technical eye na hunu enti wo de no to ya agra na de ase wanum o so pe de aye gra ninti yanom aja yenim sa yenim ho adwuma no yen time to sa wa bontene poncho so wodo wase no paper traditional council ho no anokre wenchi enti secret no ayede metiefo no wo mu rosti me maame ewo talk ne so no wo ma hweye na mpani ampa ni nuane ampa na wodomankoma ampa so obeti asemi nyesa no wodomankoma te no eso be yi ano na ya akoso be yi ano nia wo ye no wo munyai na nia wahini ni ka no ne no kwasem pa na adwanso aboso no ne no kwasem ene ye ka kire wo no
manfo ye me say maame bi wa anyinam anyinam Zion Church me kire wade agya anyinam Zion Church na kiri ho pe maame na me ne wo kasa yi wo se frejim maame no na wade roba hye me so na kire me tu bira kire osie na wa mana kwa wi ansa me say se wo jaye wo jaye kra kiri me say na wade roba na che plantation e de kala ka ho eno kwase mpa na me ka kire wi oh wo enti munya wo hene ni afrefo fra wo mo fre bem no se bi kura bubi mo hu se bibi wo bayire no mo de kala koliko yellow ne de sugar agum na ye de se bayire de ye nto bayire pa koto fogo ye dwa won topuna won topunjo no akoto ayi ayifuo de yi tela wo ho se wa ho ku yesi efre ni nyame da be ko ho oh yesi bayire bi di nyame o konkransa dwa so anya na won to abra bebi mu ya bebi mu be ma bi dodo won to akoto bayire bi a enidin no wa be na o de asichire na se no o de asichire se de ne de ne be se wo wi a no o de color yellow epate so na enia ye eyi kakra se de be ya wo chia edi be ya wonam traffic mu na wo hwe bayire sonkrofo na hwe se ne ye sone ewia boso na sone agu mu sivu enti na bribia wo se 21st clinic shada yi kwasie da si ho no de abekire edi ye nkyerɛkyerɛ ɛwɔ yade ho because de wo mo ma ye die no anye se wo mo amfa ya amfa kwankyerɛ mu a we intoxicated and die young enti me kuro mu kwan yi oti region voter kwan yi me nto bayire adenti Debi me nto bayire wo sa kwan no so ni me nkobo area bia bi ko joint mienu na wo ho main bus stops aye gina ma amanfo esi to nuane me nto bayire wo sa kwan no so ni because ubedru ho no omo kra de wo mo nya mfansie wo mo nya mfansie sieve no mu a say yellow bayire be na yellow sa na jami nim se bayire no apart from nkani ye wo bayire bi ya na ye ai bi wo hosa de but enokra wo hu a wo hu se o chipona ukoto tela ebi ani kokko yellow sa ukoto pona chechire bete nso ani yellow de ye yellow no ubu mu ase na we de ubu mu emu ye fita ho na ye yellow so de wo fufu a say kama ba we no emu ye yellow ubu mu emu ye white ukoto pona na wutwamu different colors na wudia pona ye yellow enso wo se wachi pona ye yellow wudia na ye kanu eye no kre mo na mo mfayensi na afrefo no bam still aye besa akọ ayawaso east biu na yahwe ba bia wo mapem aduru sesei eja yankọ Ghanaian Times mo na ahafo mines bia no nso akwati afam ho wono de wo kire se nipa du na awuo I say 10 die in a half mine pit collapse, survivors receiving medical attention. Ewo page 12 galamse nkomo ya ye kan ya wasa dunkwa maami mo hey maami ni ne ma wo mo nyese wo mo kwa galamse ne mo obi akofa di sika wie na waja amana na to ye tete na akwa bompa na ye nkomona no nkomona ana na ye ditu gather them and sell no ye wi ana ye to board agum nti entem so a romani nyina de be shebola na ya to agum ukwa bompa me na proto so ho na ye no nti kromani nyina so aboda na ye de abeguo a kire so a na awotwe anokra na ye ntu no deep na awotwe pe na ye ma ye sa kosi ase sam ye miaso ye wi a ye twa enua asande agye ho kosi se eno a be prako fom na asande foforo agu so obi anko ho biu enso he na me man ga na ni bi entra so nti nipa du a half mine pit a collapse ya mumma wo mawu nipa du Ghanaian Times de aba ya sem kese pa aja nra mampani mahama na wo emfre SOMPA Arusha Tanzania wo pa court ba ko hontoma African court na wo honso
what they are got to watch say no crepa say AU African Union yen na yan kan homom na yan ratify African Court protocols no nya sa ase bi no person mo de ne ma share wo mo nsem nya sa ma be kwa kwese kese pa na elephantiasis say na mo kan HIV ho nsem wo wanchi elephantiasis nso atiasi ho wanchi wa 328 test positive for elephantiasis in wanchi nti wanchi asem no nya niswe ni so se ne hu no e free HIV poncho wanchi ai wanchi wonu a page 13 ewo Ghanaian Times mo ana wodi aba ha sei na ai democracy hub for wo mon komo ya adwo abosu yi no so ewo page 4 page 3 ha ewo Ghanaian Times mo nti adwo aka ne de me ha me ho ensan enkose bre ewo ho samufo adwene po adwo abo mo ha na wo say we no o say towards food sovereignty na ti ha CSIR aja onkrofo ya Center for Scientific and Industrial Research. Womoni CRI, womo ye henfo. CRI for no. Womo ye Crop Research Institute. Wasi CSIR and a cry. CRI moves to end tomato imports. Na che say womo din hye egu akwam se de be ya yensan kra ntos. Yan ko waga. Se ne ma na kai. Se ne boy den o. This is to see him you know 20 cedis. Me you know 10 cedis need to say me kwotro jo. Nketwa no. Ba krom ha papa me ye mobo. Oh. Nyame hu ye mobo. Just eyi nanu ya 2-3 months ago. Na to see ye. Just say. And not say Ghana had na local tomatoes na we. Mo obi there. Echolo no. Ebi o there. Ebi wo ho. Nya na modin sase agalam say. Meba o chain. Ade na ye ntos no. Ade na ye ntos na nya round e ho fefefe te se bokina de no. Eno no e wa ba wo mu edua. E wo na ba no. Na no pato no wo ho. Na no ayikwada so agrekifo na wo ho no. Wo mo de ba ko bia ba se sa ntos no se ye hwe ni yi a. No betimi abe sen waga de na wo mkofa no kra. Ba ye de no so ye di gu wan. Adwo de no empe wa no. Na won no so ayira eno de me hu bi ache en dia je sa wo komi krom rara na abenya bi ehu na no a garden here ne hey na no ntosi here na wo garden mo se wo de to ho bi a na wotwe mienu na nseye mo amfa duro bi angu so nanso me man Ghana de na yeye ne ya ba beton no nu ebegusu nti wo to ha na nsa ye ne nche wo de to wa na aye mremremre enuro no so wa amfa nkan mo ano be se no na no de ye ne hey se mo ananse yese mo nkopa adanko jonso adanko jonso na adanko mu ko hu ne he wa ko jonso ane rabbits ai ena me se adanko yin se hu ko hu ne he ne omo yesen no wa ko jonso yo so ne sen mpo aba wonu mu ne ko jonso wonu mu ne jonso wo jonso ne se kraman de yebi pio ya afrefo no wa hu na eno achi no yensan ko ayawa so east Memo ano pay 21st clinic frau. And na joy can hey 169 people killed in a remote area in South Sudan. Na joy now guy 170. We Ghanaian time say 169. And e ba kon be kan ho. Actually na wo ma chiro mo de na. Mo ko duru ho no. Asem. Ene ano pay je ahoma we 0540 311 311. Na say tie bia no onte apo. Enam se emframa a wo home ne aduane awudi ni ntino wo yade ene 21st for ntokese na wo mo de wo mba hwehwe wo mogyam ye behu yade ko na se ye poison po na awure mu a wo mo ama detoxifants ne bi na ayifi ne nyina afiri wo mu se ennompe no nso na achiachi na wo mo atenetene no e de ama wo time herbal mixture de enu ye malaria duro Dr. Tafri Jana aye entontoma wi wo nkwa de ohia bi na opese onya ahoden daada nso a na ode HH no aka ho se ye immune no na ye ka ho asem prostate asa ne ye boso ana ya cancer we de ohwa ebe nerve disease a entrance kura ko endpoint homeopathic clinic na wo mo nso enye se adwuma no mfa ma na anopei ye de aduane papa udi a didie wo dwene wo bia pomuden ho te se hajia special local foods or hacho atomic hwa
wo kan hwa no pay na ensuo no nso ya na wanom de ye papa ena ensuo e benom no yesi ye nhwe nchen ena meka cho se ye nhwe nchen de a do me Watermelon Street go te ye de ha uduru ana de kopo abom no wase bianom e wo so hwe nchen se ya twere ho kasa ene ne nsuo no e wo Taifa Buck Hospital achi wa anopai wokutaye mu wudi ne bia wo frefi SOMPA FM and Saturday I'm about to go and show my with some so mo ka sim na ya something too ya piaso odi fo enko ya oman big ni koso na enya so maka so man ya le papa yimi semina ya stress atwaba ama second MP I want to abama won gugufie won kwai ya se ko to ba jo abati afia na so bako eni ti o man akorsa SOMPA FM kese bibia ko Parliament or the Parliament or Kwapon, Yeni, or a fatal of Kwapon, Yeni, I'm a cocoa for oh, how not to be obedient of Mako Cobra. No, I have what to act so. Obia Kasa, who got from two cases, one call whom who could have printed the quality of one call. That's Parliament to throw Buffy, one quarter also. Parliament, I won't go. Kocha say, "Oh, my God, who could catch it?" And you could call a man to a crowd. No one could say, "What you about to so?" And you consider the to about. Oh, yeah, you call it. I'm not to about. Odi for mo eno de odi ne bia ofrefi Pacho efo na mikasa efo yenti wano pay udi ni de apam ni o ayempa o se apam ni SOMPA okay mami efo yeti o ni kasa se yesterday unse ni ba ni betna ready pa papa na apa o se apam ni pacho yo ni pacho how can he say I ye 30,000 now about to na obi ko don 25 is better than 30. Is it possible like that? I don't know because I've never been to show before. Okay, this is 36 and something this is 30. SOMPA FM. Mo ye ofu ahoma ni mo ayen kafra ma afidie no nkofom eyesa SOMPA ne de obetie nyame nhira papa na mom utiri ye na afre na anyam wura ya na wadwem afidie no na fi ate wonkan free phone no udin bia ofrefi Apampoto, good morning. Good morning miura What's over then? nyame ahume mobo na mene ho na ehye Da one ka say SOMPA and oh SOMPA ya hu jebebe ategu no wa do the do ni go dey do akote down do dey do yentio yo medasi na no pe nkomo mu ga tuja ida apawa mesro enti Ghana yankasa no yentime ye tomato sefuo pa wo Ghana ha ana say Ghana ye ya asaso ne dibia ye eyeye pa na mboto aban say apam oh mu Ghana maboro na santo wona no o batuma kama mpenfi o asati o na de ka de kan keke yen kan keke wona mo ne mpenfi nkasa mai so yetumi bi ento so ma Ghana ko keke ye kokko fo bi wo dia nda de yentumi ye bi wa ebe wa sa dan penye bi sika on ko to dam 12 million ni na wa ile ni se dami na bia nka wo na ba da mana yanko kwa kasa mo ko to ntozi
nti saa na wo so we wadi a nka saa na nka ebeba nka edam na wo kia wo die set me na nka dam na nka so tu ha kan ye ebe afa me ye kwa afuri afam every time I say Ghana abaya to kwa na se je o ese je aba no to because ye to a you wo fa so bia wo o mfa so so papa na ma fa mo ye adwuma da ase udi ne bia ofrefi What do you mean? me to nka pa agyanmo Oi. Na apam de okasa ni obrempong na be hu difference. it the same thing. It the same thing. Hey. Mo kasa se pa. Ada mo she dana. Ana mo nyina mo ko faso mpasa. Faso mpafo mo bo adwuma. Adwuma da ase. Ana pa de me kan nyina ne se. Wa ya wa ke to aba. Obi afa na video no to osompa. Ye be ko su bia. Wo beti no ho. Ano pa me saka de na me ntia income national chairman de kan kan bo adu. Ono na se ade no aru da no so a wo be chairman ma MPP party no. Na me check Lord. Also ba for youth organizer. The one thing so beti ma ya juma no. National women organizer and we Agia Safia Mohammed. Yo, ano pa ya to aba ayawa so. Ye mpese aba na tie ni basa bia besi. Because woman kasa kura to ani mu de ko so. Na MPP for de ho agi. MPP for the very meaning. The fear adwebre o. What you say? Ye mpese basa bia besi ho. Ana ti adema mo kan ya nkrofo ko bi to amena mu a. Obi ni mewu. In fact, I was when you yaka galamse and one some say, and if I moyen, Nanky, you know, 2 grams say, that a sound so you win his arm and win on a beefy puzzle. And so come here, even if you man you are, I'm not telling you to man yet. Now, we will come home with some says, I don't know, a dear man or mobile. A Juma was working, red and so on. And me more, you 2 grams say nothing. What do you say? Yeah, 2 grams say not here. See ya. Bye bye. That's it. Udin bia ofrefi. Otanyin kasi ya ne be mechio honi wa bejofo. Ya jo so mu. Nanka ochuni. Anka ochi ntio. Ne be mi nchia ka so ko so dima madam ba ko a de se wala baji. Anti Risha. Donc on est madam ni na mfa. Wa butche we juma hu de jamba na boss no. Aya die the come from go fly one couple unti muko na o abutse le pele na siafe open gas mamu kama samse ne dana ha ya samu wo ye jani ne na ye tan ye to abo nti je wo ji npa ho a Uncle, what you say? Me see you know what you jani npa be ye twa wa manche Can you let her bun no money to do for? What is that making now? Who can say? Shop color. And no more way down when I want you to learn yet. What kind of color? I said, I don't no one can see you. And what you have decided to do so with the work about to have an impact. We do the whole thing. You know what we're watching again. So we could be okay. You are with some negative going on there. You may have to transfer them say, a piece of way, and most can be your way. But while the way you are when you work in a more. So many for you in pound. She cut the original. Amen. We didn't be our free. Apart. Miura. Mini to Tupachi, Ashima Toba Canabre. Akura kasa free hin. Opening was a make up in Mo akura yenti wano pay. Able to taifa and I'm afraid. Yenti wano pay. The only Yamia Quapamano, a Quapam Papa. No cre. Nani only will be a spy or Jimmy Johnny Quapamano. Oh, Cose. Ye Kafra Wate. Wait me as a baby. We didn't be our free. Yeah, Yeah. Come to our no, we are telo. Oh, I'm not telo. Yeah, but some light from can come to market. Accra, then all that kind. Yeah, I could be another. Yo, the pacho. Oh, there. I'm here more.
na me ba taw ene me birthday e du ko wa bonyo ma no wate na je o to yi papa e le fu ani ni nyango pon le ball no ye di show ni nyina e ma happy birthday orobon mo nyango pon chi papa ka ile third match when me me to ta wo pe na me go manu yen ka take time no free you organize our ke roba kura abanga obi e be ti be se wa what you do and the whole person what you do for here that's not my good thing target who have that to see who no opening I have some more kind madam I you are very so cantaman to raise the water I am not letting the canintino maybe I'm a connoisseur you won't come back crack maybe as a jabi here now papa what's your buyer now on some to now I will tell yellow be not a friend to men to do yellow. Or the good by you, or the Bayern we did second, but you know, yellow not here. Yellow. Now then, I'll pick up by you. On the Bama Pana, by the and of the booming of the year. And he's all more canoe. And if plantation that I am quite trouble. Now, when you go to Yahoo, and I don't want to look on it. I am a dino. And the only guy is I am more than yet. Now, Baba Jama, last one in point. The Baba Jama. And you pray for 10 and then you could pour me. And the take up when you go on so about that. Can you find I'm a Baba Jama. Only. And I have some young guy. I am ambassador in the area. And you press it now. When the LMP, we knew our criteria. And then you plan a yawa. What every ambassador to know there? Young folks who are obviously, then go get some Many young men to us, we didn't be out free. Why? Oh, somehow, okay, send any bread. Who any bread is? Or about them be out to them. I don't know, so bad. Take the machine. What's in your one cousin? Who better watch us more of a kind? One background, Mini APAM, Marchi, my Joe's if you call them now. Yaman, we are mobile. Into one of Yanko Ponsham made my farm, my brother and mine. Many of them, Mamin Chiam empty, and a boy, my club, and none of the Namin Chianabo MC. Honorable of guys, my power and Yanko Ponsham, mentioning more honorable things. Lay Miss Rabu, who remember. Namin Chianabo, the chief executive, my shipyard, honorable City. Many of them. Upon me, didn't come over. You too, Pa. Me too. But Sika and who for so anything. The value of Sika anything. Sika? Na Sika dia say wo ho a. Etimi ya de nyina o. Me da se. Eyi ka firi wo ho. Me da se me nya bema. Me di sa question no, ba me di to. Na me nya no ma Sika pudu inti no. Among found a nipa being cry, no more did Yama said Janty in what the job with Yanko Ponsa. Yanko Miso Mine. Yes, sorry, I say, oh, my gun, I say, Namiso mine. They do Friday. Cremusun, Cremophobe, economy, the Mutia, they do no name that on the Phobe. They do consider you would do one I to say dance the cop. Now, I didn't put in one, the old in say, pay a Yankee and found. In the one year, you said, a big tone amount to it's sad. They answer science about Shania, Yankopachi, I don't want to be your money, Branabo. And okay, yes, Subine. Yanka maybe south said, to count for so anything. Nipentina, Yesica. So, she can't, I won't some of the other told the door, and Yamma can already. A who bound for so. Okay. 31 million. Can't cut down. I am 3,100 Ghana cedis. Not a to idea to 2,587. Let me to idea de Bria. You went and cover. It is like I said, sending the Nayako acquires some wire, you need to apply the common sense. So that you move why and think in the Bias. It is not for politics sake. Because Ghana, politics, maybe a university table. Yeah, the BIC for politics in Europe, but the partisan way and they are wrong. Because I'm Kenya politician,
Me nyɛ sure anka yɛwɔ mampanya na meboa ɛnti na meka sɛ because berɛ bi yɛatwa mu na yɛma okoko akatua 3,100 Ghana cedis na wodi tɔ cement a ne ɛtɔ cement 26 bags ɛnɛ yɛma okoko sika 2,587 a ɛtumi tɔ cement 34 bags apam yɛni wei fa baako wo ne nyame nyɛ adwuma mene nyame toa so mede wo twa to wodin bia ofrefre ɛwɔ ofre adwumadie nom meda se pa from Idiot, make a free Santa Maria. The DNT free Santa Maria. Yo, Mamija, we were watching Japon, Namija, Apuka Company, Japan. What they saying, Mamia, Omo, Somba, Ukumasia, Mambo, Idina Temi. Atemna, Umujina, a Zimhuke, and Gofono Idi. Because the Mamini Kenyan, and they were social media, will be our work choba. What if and the doctor and what the other body out is a minion, Sayaba, you know, Chopper Munazing, what if and the doctor and what the other body and or the Ottoman food, or the yellow corn, not the enemy. Or the Mamia who know Kakoka, Namuti Wamuna Mudina, attempt you know, Mudi never call my home so. Nami by Lesia, Air Coso and Mr. Oma Omokono, Baba Jama, Edisika, Tradiana, Yaman Ukrainian politicians, they do a young one. Baba Jama, Yanino Naneti, what say Santa Maria, what say deputy, we must school honomo. Me see a common papaya manakama or any tiffy, the Kraman be a big can, oh my Utukotna will be fee. And the papaya, I'm catch on in that Quashima, or they say. Man school, man school. And then Yamiase. And no, one who saw come winter, I was say, and found ambassador de Dubrene allowance say one or pass over from the mental whereby I was no. And looking to TV near opposition, a command in Manacrama and Yania VDG. And there was Babamu need wait 2 years and when you got to TV, that is Shem Gushian and Hong Kroneba. Yagopo Banaboni General. Amen. Ma yankona fe yensi apo eno achi no yebesan so awura ayawa so east bio na yahwede ekoso esanse na oponcheche kuyer ma yasansen wo mo na mu a wo mo nhome enti yenso yenhome abusafo ma yemra bio ne yenko pa no so nhwede wo mo de aba se akosa Emmanuel mo kensta wo mo aba so ebi aba ba o mi aba wa ba mu ana na abrofudin de sen akafi abrofudin Richard wala Richard mo na mwanti bi nguro de afri fa nyina mwanti bi nguro ha so o mugu so bom orobo abeka o masem na mo na mamfusi ase of apam mechiao meje osu mu so ni mamfusi wa bwana mamfusi abi ya no mai wa na bi ana agbo enti mamfusi ase good morning of apam mejo so mamfusi no no de ba ya no o kan say so no the morning sign no dey atoto for kama oyibo buatin edifree nerebehi e wa santimanta mu or say if Dumso is back, the energy minister and the ECG should tell us because the recent power outages is abnormal. And Chaka Sankoma, Dr. Mahmoud Bomi, Ashali Tiwa, Usu Bempa, Kojo Bamba, Onedi, I don't know, Oyibo buatin edifree nerebehi ni awde abanono. Ajudi na najomo edifree Kranza communication. Or say when John Mahama, when President John Mahama was in opposition, he and his party consistently dismissed the impact of Russian invasion of Ukraine on Ghana's economy. They told Ghanaians that global events had no effect on us. Today, he admits that Middle East tensions can hurt African economies. This clearly contradicts his long-held position. Leadership must be consistent. Ghanaians cannot be told yesterday that global crises don't affect us and today be given global conflict as justification. We will not accept shifting excuses. Pillar 2. One also said, time also, let's go and vote boom, boom, boom for Baba Ali Yusuf.
in Ayawasu East. Vote for him for development. Kudos to Nina Chum Amponsa. So the message or de Abba. I don't know. Eja say wo kwade ande ko okay. Nana Pochiku. Abba Homano so. Nana akwa ba biem. This week. Aish, wait abam. To wasi wasi yan trend ya yan to yebona messages no dey I think say kakra abawa ha no but of course esquire hwe ne dey so I wo hwe ho na hwese bia na bi ho a bi fofo bia na yen kai etiefo ese emi so opon asa banti yen sanko nana akwa babiem na sesi ai free nima pro station kofa GBC kosi kanda ewura mua di kosi nima ne mambo bi fifi ho nankasa no emu te sei mini awuni ma ya wasu yi sampa emu boko mo sesi ai ya kasa amane a wo ho no fasom Ghana me da sei me ka sei abato no yade eguso ekoso seni omodi tuja chemu se anopa no nson ombe fi ase no omo ntimi enfi ase exactly 7 o'clock but omo fi ase no nso no bibia toto na akwa mu bibia ekoso wano ama meka sei nipa kakra eba betu omo aba seni esifa etie ayawaso itia no mu sei no nie so far ekoso sei ne trafficking trafficking. The people in the community na Kasano. I say this particular election, publicity our fem. Ye blame one. Can come the SOMPA FIM major area. When you go who the one. Mami bi ano family ne kasa wa chese. O tie yem pa. Na nye yem poku anko no onim se abane ne no moto no. Enye omunko a. Aposi phone na eto matimi bi omo wagim. Omutimi owoto aba o conscience kwana kokoto aba omo sha manfo nkwan ke omuhu omu bebreta na enye so bia omu de egubo bi ana ede ebre wo mo turnout na wo fem no efe bi no ye betimi akase na nso ye adwuma ye foda no eno so ka ho ebi susu se ana ka wo so me de ko sha fo bida wo ye nimu yi ene no ne betimi anam so me nipa bebre na no enya bre akwakoto aba ankobasa ene ye brada ebi nso pese omo ko adwuma ansa no masa nso ababa eno na ansha enam trafficking tino omo ntimi ma mikita ma no be meeting pokura omo be ba na pressure e wo da police station ko omo kwakoto aba nti aka ni ye fi omo ne say eni menim ye yi no omo mo modin na omo ntu aba na ansa no mako omo nyuma so let me access to the access obrempong nipa anti-traffic mu fiti eye jubilee house esania ko ekopofa eye GBC onomo eye 30 minutes that short distance no and you know you can imagine say bia wo ye adwuma wodome opu aba e wo ha no say na wo ba you can imagine because this constituency na kata ne so no a constituency a greater Accra in 15. If you know, trafficking, I will have no say, I was so, and after so 10 out, Nipa was so much to abandon, and also, I was him. Nana, minim polling stations, I would do a wako. Minim do na, because the answer is polling stations, no crabro best or handachi. Minim do a wako no. Send ja bambo samno tie anopana mete sana wo ka se bambo fo no de wam so ma ya krado na ne no nya de asukom kra be de won mu kodu police station ho no sana bambo samno tie mini ameda se bambo sam de wo soro police station 113 no the bi obekobia who post ni kra na nya 10 15 and sana e dia omo center de yi omo so omo ka ho aside that no dunia say this particular election ebetinya ko na wie peyo ama sunre tinya ba ye bebo apotifo abaso omo ya de pa na 113 police stations dunia letinya ko mo maku 15
omo tenant no tena me di kan e wo fem pa tena e bi ni mo eche se on person mo ko adwuma ba nsa no ma ba beto aba e bi nso eche se ho omo ko omo nim omo nkonkoto e bi nso se ho abato no kwa wo to kura wan na wo to di ama no obia wo ni decision ene ni tiri mo ponti a e na abato no o pese wo ko no kokoto enye mo wa sa abato ne be wie no an shekura omo nya 50% out of omo ni padopo a we ye ni mo kwanso o to kokoto aba over 49,000 no enye mo wa se abato ni be wie no an share 50% the plan omo ntimi nya because publicity e wo fem Nane me hwemfo ni bi wa ha em se jama ha no kra ya Catholic ho a baby om de ye collation center no kyerɛ ɛhɔ no yɛ hefa pɔten bi ana atiefoɔ no nhyɛ da hunu but wɔn pɛ so mu hunu baabi a adeɛ wei a yɛhwɛ wɔ because obi message bi ɔde ma mo si we dey asɛ ɛwɔsɛ nkɔm de kɔ nima police station ne side wɔ hɔ so na mampani dada kufu ado ne fie ne wɔ no na wei no hefa pɔten na wei medan so obrempong woni constituency no nse bia me kyerɛ wo de a wo mbrɛ ne mom obi ti sɛ yɛn editor era boatin ɔno ɔnhyɛ da nim hɔ enti sɛ me fie ase a sɛ ofisi enkan anase circle ɛna wo ba be do ɛyɛ Nima Johnson Nima police station hɔ no a ɛwɔ nsa benkum so ɛhɔ no mo kɔ na no ɛna mampani dada era kufu ado ne fie no nso wɔ titi wɔ no kɔ ni nyinaa pampasɛm ɛwɔ hɔ no ɛwɔ soro ebio obenanti afọ enimu kakra na wakwa Nima runabout no eye ba ko se Nima runabout no okwo wanimu straight a school to one me Saint Kizito eye Roman for school e ho no na omosi nipa anase police station 113 obia akinka na beje ne ho no ba be declaration na omaye bibia kwana police na ho no ba be ye no enti no se wo she barricade any apostle na de yo mo de CCC wo no na o mo de CCC wo no mo hye se o ba ho no ma o so hu ni se ba bon sem e wo ho no no e wo soro na mansa na meja wa ma wakono e ba se ya ubehunu tanko computer mo no am na nam Johnson ubehunu director of election MPP na MPP nso ne bia yi empanifo yi a wo mo kasa de mo menu akra bia santemo ene wono mo aka wo hunu bi sa ho na mo fa ezedu nketia mo ene Richard Ahiagba mo wo mo sampanifo no wani atwa bi so e wo mfafra mu ho mini ameda se empanifo we mu ni nyina no anopa no na mani hwe eye IGP ene ne mrantie no se omo etro enam se mentina fa kontinu menye hu sampanifo we nu mu ena ebio se si e afa na de ake nti e bebre na nso erererewe a e sha manfo nkran ana omo ni omo kasa e wo mo campaign enti no omo nhyɛ dem pia bonten saaye nemum independent candidate for ni bi ena mehu sɛ ebinom enam a ene mi won se when you said that near apato bi anke ni se by election bi edu ni e kwa kwato aba sene aya amanfo etimi enya arehyiemu enya hokeka e wo soro am de kwato no enye se bi ne wa ha ane ni se by election bi anso edu a Ghana for etimi enya arehyiemu se o impuntuo de sene tie dia wo se etimi kwato because of by election but this particular by election no bibi bie ni won mo tete mpuntu a ekoso ewo eye ayawa skisi ya no mo sei sɛ ni ma ayawa skisi no saa na etifa etie enti no eno nso aye nkomo bi a da kya nkoma bi no edite bi a yetena so na se yebobo hu ne yehwɛ ne a ekoso ewo but ne nyina mu ne yebɛda so ahya manfo nkran sɛ ɔmomɔ mhomoden no mu ntimi fom ho enkonkoto abai ebi okay nana enkwansa na ja yetempo anu de anwemu anu yete se duru ba election a aside mpuntu asema wo kan na no kirepone yehu kakra na no atiwa yehu kakra ayawa so west wo gon ho yehu no bi afei latest one ewa akwatia na amanfo akra sa ya ama mu bia nyaade a won bekwa akoto aba no ayawa so east minim se eye too early afei na abo 848 ewa ha nanso eja kokosika kakra wati mpo se bi atofom
Minia, Minya, who is our high. Oh, say a besha. Yabesha. Apart from way, no. Tension kakra, ebemu, ebra, Baba Jama, every niano. Because how much as a vote by now, a quarter no. I say, at the Fufobi, Ebe Bar, a year, Ayawasu is heaven. And also, it's a no quanamo yard, dear Crana. And so then, Pierre Abontin send you him say, I was thank and conquer. Be also upon all these a year by election, of course, for Ghana piano. We bear witness, say, who can say was true. And yes, I mean, who I was to say. And upon a coffer Nima ran about a population center, a call a Sion, a coffer a year Jubilee House 1 month. Be the team. Young can you say that this particular constituency national, a constituency, a residential area, including Mampania Time, which is Jubilee House. Equa, a year 37. But you know, say a share 10 years, constituency, residential area, adults for our nice so be armed and once a month. Baby, come here, be a room, say, be a day on a Nima. Imponso Crano, and now Chiria, no more Yenintino. Obia, Obia, and once and a young can you and so what crab, just say, oh my young Chiriano. It's a peppermint Chiria on Pentoqua. O can one few. So we need to one day and you bet you. If you are not so about the year, about Sembia, about the Wura by election, say a good by election. You know, Jimmy, 4 more years, Chiria, in Swinton, so bang, and it's in the Bravo. And you shut this constituency as well. You know, Jimmy, for a dozen. And see, Minano, and that by election, maybe after today, no, I was there, you see, Minim say, Ayawasu East, dear, so all can. And from 1:37, a sunny as the Obesica could be. And the quack craggers, and the Uramukofa Nima, Mam will be a wa, and the Befamo Crackos in Newtown, and Finfino, and Sakura Nobesi Paloma, Haya, you know. Nina can be, and until okay can be from one bank, Siemu, Edibe Remoa, Befa GBC, Kofa Baby, a candidate TV3, Honwa, Remoa, now Sandia Baby, CH Hasea. Not just I was East, in Finfin Honwano, and Mabomusano, and Untinesano. But more than enough and warning enough for Johnson as to teach you Paca Craggers who would any mano. Ediva, Mamma be fin for Yan would have some mamma near better from no. What dear mammy, why? Obrempong, Medasi. Mo Piao. We are international and national reporter, honorable MP for SOMPA. Nana upon Checheku, and a honso so, whatever dear, Eddie Abraya, no na. And Panisi do a man Francois, Nayakai Hanum. Yabakoya Chicacra. Said we by election there. Election house no. Eya. And they do about to okra. Simple. School prefect about to okra no say e was a wuti bia. Ni nyina election house ha. And ye de ehon kase nyina e de bema wo. Na ebra ye to aba 1996. NDC we ni 2000 the year 2000. Ewa Ayawasu East Assembly eken. NDC san we ni. Na wo hwe vote margin no a me fa a compare 2000 and 96 na maka bom tew bra ya 2000 about 20 we ye no nipa wodi nkunim ewo NDC mu eya doctor nidi no na ye Dr. Ahmed no na dodo na adinim nti ubo nidi na M Ahmed wo yo benfo wono no wodi nkunim na wonya 44.77%. 44.77%. Vote wa wonya ye no na ye 29,579 votes. 29,579. Eno ne aba wodi nya ye. Ena ye keka bo mu ano na jase wodi nkonim ko. Na MPP ni a wogina mu ne afra no Kofi Ayu. 2000 asem na making. Wono nya 43.93%. Na ye very close. Tie mame pa. Na ye very close.
vote no ne dodo no 29,000 answer back no about 29,000 we so here 29,026 eje waso ha enti wo hwe vote difference no a nia na wo chire kakra bi ye 579 no and we dey 26 enti wuti 26 every 529 mu a nia baka no be say 53 that's a 553 yeah and we dey BT no and here 2000 and NDC ade we ni 1996 no say na call ye NDC wamunya 53.12%. 53.12%. Enti ure 2000 no NDC so teye. NDC benya 44.77%. Okay. But 96 omunya 53.12%. Ya na no ke kabomu vote no aba womunya na ye 45,605. 45,605. And NPP o share one vote margin no from 96 edibesi 2000 no NDC esote percentage wise yawa so east yawa so east okay o share nia womunya no in 2000 now they be compare 96 na womo so te in 2000 no womo so te percentage no 8.35%. And NPP 1996 womunya 25.44%. And kabaka say na o de compare say 2000 no o share say ne makoye na ye 21,841 womunya a percentage of 18.49%. Ena edeka one move vote a womunya no in 2000 no enti say o share 96 aba womu eto ye ne say ne womunya ye no munya 25.44%. Now the be compare 2000 womu benya 43.93% na percentage difference no 18.49%. And only vote no 96 no na 21,841%. And na 2000 one benya 29,026 and one benya edeka ho. Enti we ni sene vote margin no a ekoye in between 1996 and 2000 ebaye eno na voter turnout statistics no actually say one total registered voters no mo ye 117,759 and nipa etimi babeto aba 66,196 enti percentage wise no as a turnout no now the 2% no one 57.32%. A total of 1,309 and a year rejected. O de no kra be ko bi de ho it mi kra piano ko nanim na say slight decline and a be mu wo ho a no ho nsam kakra eno no nti 96 and 2000 yeah afie no okay sane abato no tie ekoye ewo ayewa so east ena enti no 96 and 2000 ni nyina ye NDC okay ni nyina ye NDC ena efaye because we say na America na nim ho na 96 no NDC e win with a percentage of 53.12%. yeah ena NPP ebeto so ya wo no ebenya 25.44%. What is it? And a 2000 NDC sign be winning and name percentage in so from 53.12% to 44.77%. Okay. Meanwhile, was that winning? And NPP were rising from 25.44% and about 43.93%. Okay. Into one year in 2000. Hona Kufuor the be winning Abano for the first time my NPP since 92. 2000 no hona beti Kufuor J Kufuor sa anyum no be hete pa no nyina de difamu ema NPP enya a percentage gain of 18.49% ewa yewa so east. Okay. Inti ode toto ho a though NDC winning both 96 and 2000 but NPP in 2000
wɔn pagya wɔn mu paa wei yɛ parliamentary elections ayawaso east 96 and 2000 comparisons no ɛna yɛayɛ no saa no. Wonderful. Majwa, over compare year ben. Okay, we're 2004. Parliamentary elections. Okay. Ewo constituency kroya yeka ehwasemi. Na 2004 no NDC for a representative Mustafa Ahmed wono en wo de ne koye as parliamentary candidate. Ena NPP for nso ede dadabi ekoye eye 2004 no. Abato no eko ewiye no na NDC Mustafa Ahmed enya emanimu 49,354. Sa 49,354 no ejinemu ema ohamu nchichemu aduonumu ensia echiripo dunum na chese 56.15%. Ena NPP dadabi wono so secure mano 34,453. Ya enunu ejinemu ema ohamu nchichemu aduasa enkron echiripo dunkron 39.19%. Na womu chirem se wode 2004 no eto 2000 de na ekoso no a NDC fo womu se womu wini mienu nyina but womu pagya mu ohamu nchichemu edubako echiripo aduasa enwotwe from previous no. Enti 11.38% ena womu esan epagya womu mu ebaye. Enti womu chiremu se ayawaso east hono ankasa na de eja uhemu a NDC for no womu ediache. Okay. Yeah, womu ediache. Akonwa no nim womu. Exactly. Okay. Womu ediache. Na total turnout a ebaye no na eye 103,582 registered voters. Registered voters no womu meto abani 87,000. Ya echrese yeba percentage a ohamu chichemu aduowatwe enum echiripo aduasa mienu 85.32%. Into usha 2004 ne de vote turnout no and said that ankosoro sa because say nipa over 100,000 na enkowiase 87,000 ebeto abana dia utimu se enipa dodo na so womo ankwankoto enti womo se NDC presence free 1992 no dia utimu se eyade a womo ediso acheye pa ewo ho na yahye 2004 dia yehye 2008 dia na yemfa ntoto enti from 92 no eba to 2008 na yadui okay na utimu se na medi kan no NDC for womo na ediso sabre no 2008 no papa ya Mustafa Ahmed no one woman de ne koye okay enko wiase no wasan di nkunim with 44,655 votes na 2008 no MPP force sa parliament 44,655 votes yes okay 2008 no MPP force sa parliamentary candidate no enti dadabi no ama 2008 womo de Mohammed Salisu Baba ene baye okay Mohammed Salisu Baba baye no wono no benya 33.31%. Ye jina homa 26,020 votes. Okay. Enti wo sha dadabi ni nya vote ne more echen Mohammed Salisu Baba in 2008. Ampa. Ena enti when vote no so teye MPP for vote no so teye 2008 no as compared to 2004. Okay. Emma NDC for so mane kosoro because 2004 wo munya 56.15% and 2008 wo munya 57.16%. Yeah. Enti increment ayeden abamu wo ho. Voter turnout no 2004 enipa wo mo register yesen ko mo kwa akoto aba wa yawaso east eye 115,454. Eno ye registered voters 115,454 but womo mokoto abana ye 77,261 enti wo hye 2004 ni 2008 na 2008 no crop for register more
than 2004, but woman mo koto abane ye less than woman mo koto 2004. Okay. What you say? No, correct. Enti 77,261 in 2008. And 87,779 in 2004. Enti wo share years no emienu no a registered voters no na baako ebro baako so. But woman mo koto ye no 2008 no mo ye lesser than woman mo koto 2004. Enti in a nutshell no historically no sha I was so 2008 no woman thought say 2004 no. But still NDC di nkuni. NDC we ni ye. Enti wo share history and said that eni amwa MPP for sa. But well emre de etumi sesa. Yeah. Ena niema bebre wo hono so a etimi sesa. Enti yenhye se ebia afi we no nso no sen na enioma beko ede ama eye amanyokuo ni mienu. Okay. Because we almost a candidate no cross still by it's a candidate no e mane so te. SOMPA FM. E mane so te. Enti yenhye said ye enenso ebetimi akọ. At the end of the day ni yebehwe say Baba Ali Yusuf obetimi apuli vote ni bi e wo hono mu anase still na NDC fo na ne beye den. Ebe koswa atena ho. Enti ene there is between Baba Jamal Mohammed and Baba Ali Yusuf. Na minim say din Baba no. Baba. Me di say Baba ho na ye waso isi ho no. Wo mani je ho pa. Yeah. Wo mani je ho. Okay. Enti ye kodi nkomo ana. Mo ye say tie bia na dan say boy ye be. Enti eja analysis say what 2004 and 2008. O de ebe ko ho na ye na de jeri akasa. Na oni na di sa nkomo no. Enti right. Na o de no si. Enti no said ye yamane bofo e de ba ye no ye ni eda so e di akire se historically no ene bibi besesa ana se bibia ensesa baby ejina na ebekoso ejina emre ene enkrabia ena ebetimi akire mepacho enti momagie na ye ni Elder Jerry eni nkomo enti obrempon ene de adaji nipuso adaji nipuso kura wo ho ya wa so east election house one on to park no all eyes on them. Yes. And now election house no so SOMPA aba no wo moto afie ha negu ni awo kwa akoto no so wo fa fie ha ansa wakoto wo konso ani besi ho bia no wo de be fa fie ha ansa no wako nti na ye wabato ofie no. Okay. Election house and na make say nim ho no say eye inter school su kra no wo kobo no wo beto aba wo ho nko a dia still ebefa SOMPA nti eja so mu na nti abato bia no ya na enam fidue mu ha na abusua sade adwa one eda to aso no na ye kwaso asanse se enye abato we nko eni ne edi kan a wo mato no wo ho na de eda wo so ntu de fani wie na menko 2012 2016 honso sade honso de adwa wo so monko Elder Jerry. Yes, Mpacho me madam. Yes, madam. Na se update ben na aba bibi fufuro bi epie ho no me se tiefo hunu ana. All right, see am no kafe there. Me wo around the Blues house. Ho ye abato dia honorable Baba Jamal eto aba. Na no ye hwenu se oba beto na aba 19 mun ye se oba beto na aba na ade bia ye ebeto kama ebe 7 na masa ake na be 10 minutes ago no na ko ma beto aba ye 33 na 33 na mo expect nipa 722 na tia no ahano dade ka na me no ka se no yensa aka there's a pension Papa Amos Blessing. Mr. Kanwaha, on no year regional youth organizer, NDC party. No, now, not say any betting from Okaka,
So, almost, Aqua Baba, Sumpa, FM. So, you're sitting in the new system. Now, give you a potent. Also, for so good, and you're recording incident, we don't intend to record an incident. If you're listening, there's nothing like there's competition here. Everything is NDC, everything is about Abatama. We are very hopeful by close of being. Each day declared Abatama as the winner of the election. Okay, that's fine. That is a very positive hope now, and that's strong. Now, you say independent candidate, no, the move back on NDC watching or control crowd, no quarter to Ujina, now, or we honestly really election is a main kind of now, official, you know, this name conscious in Kakra, honorable Masanda. Now, and also, I trust ma Sabajamana and entity at all. Very simple. There's nothing like that. Elect. There's no way somebody will be in a position. Yeah, I and Hakika say Abia and Obe Shikakra among but the Omoto can say Yama did an apple if your friend is saying Uma Panda honorable and Yadia of the day Baba Jama or Japan. It was blessing Kapaya. Na Nadisra, okay. But the German of the at the name is Lima, you baby, not our Yashipa, that's a Anka, Giddy, the Pepper, and I say, oh, but look at the I know, Lipa, and a prophet that can is to say, Nema at the start, our fine penny at the end. This is a Mopaya at the Hobo Poa. It's a function, a enterprise. The first honorable Baba Jama, Ebaroto Naba, between 9 and 10. It's 9 abwa, this is a Chemuno, yes, a Bebana, Yabato, video. Right. If you know, if you are a that's what I'm coming for. Jerry, ma yena wasi yipa any update ya wode abano. Enti said ye woka ye no ye share nim say was between 9 and 10. Enti 9 and 10 de emre da so wom. E na abano so de oba beto just few seconds bi na wasoreko. Enti say honorable Baba Jama bedru ho no mu a eno so ye be share na ye de sa update no amam Jeremiah Simpson yamani bonia ubutu ayawasu east honom na wode sa update no aba enti eno de eno no na ye di enkomo efa statistics so far ewo ayawasu east say ye ka abato both the NPP and the NDC enti ye di enkomo de afa 92 na be di 96 ho de ya ka 2000 ho asem 2004 2008 said ye about one results no ekoba ye mam nyuku ni minu nyina no so ye bububu e de ama so far na de na ese wo hu se free sabre na aba na enya de se MPP for no wo ma sheda ehunu so wo hosa still na NDC for e de but emirate mi sesa enioma etumi dane enti e bia na afi 2026 die eniema ebetimi adane no ho e de ama MPP nti apam yenhwe so far 2008 ni yedru enti free honom no eba so sen na statistics no etie mo majo asade wadi kan aboboso na mo abo free afi apema hankura do okuno mienu ede ba ABC mfempem mienu ne enan ene mpem mienu ene nwotwe mfempem mienu ne du mienu 2012 de ekwawie ya yekwotena ho ewo court no eno de esi ye ne wo ayawaso east abato mpesua no so no emuna yewura na se ture wo mode no koye no na wono no apenso de onya 26,647 votes ya ema wo hurudi kai kura ohamu nchemu aduosensia akiripo aduanan ennan sabre kro na so no NPP for the Alhaji Alasa ene koye wono enya 13,887 votes and also ohamunchemu no 34.1%. Enti eba ne sa no
kyene kona enedi enkunim enti sɛ wode etoto 2008 de no ho kyene modern ba wo boy na kyese eba ha mu nkyemu nyini mu a wasanso anyini nkyemu nwotwe ekyiripo do no enwotwe de aka ho sɛ wode to mfimpimienu ene enwotwe ne mu ha mu nkyemu adu no enso ekyiripo du nsia no a eno saa na ekro eno achi sɛ wohwɛ eba amanyosem pa ayawaso east ho sɛ de kyene ye ka ne nsa na basamu ni dura eduru ewo sono de a ene afiri afi apema henkro edu akunu mienu ede ba nyina no wo soso mu a wo paapa da ni so pa ebo ne de ne twifom na we nyina echi no se wosan so afiri ho na aba 2016 no mu a eno nso ayawaso east ho a wono moto aba no yewura na sa mama ture kuro ya sabre wonna ba mo wodi ne nsa aka no nyame fa ne kranse yi entia by election ekoso wo ho no eno no wonya 23,407 votes ye no eye ohamu nchemu aduosia mienu ekyiripo baako na ehon so no yewura Peter Mreku Kwame Antwi wonna gina asono anamu wonya 13,599 votes eno nso eye 36.08%. and say wodi toto ene 2012 de no eso a na kyese ehɔ no ewom se kyine yedi nkunim de nanso wɔsan so te eba fam wo ha mu nkyɛ mom yɛnsa kyerepɔ aduasa enan ya no no ewom se wɔsono ani nkunim nanso wɔno nso enya bi ka ho wonya ɔha mu nkyɛ mo baako kyerepɔ aduokron enwɔtwe de ka ne de ho ɔno nso ɛbɛka sɛ ne vote no appreciate ya eja eno nso edidi mua pani na ato mua ba besi se sabre wodane to ya ye ko ehon by election enti se enya free 2016 mu edeba 2020 ho edeba 2024 ya say 26 mu ne ye wa ye ko e mobile election ya ma menko kwakwampoma ho na se the original point ne din ho hia na biribia wo ka se enya duru elections no dia sompa se yentie mu a na etese de wiase na ye baaye no ade bi ehia wo nipa abrabom ye nya bede bom bia na se wo no ebi nka wa brabo ho kwakuyenko eja mamingura 2020 na 2020 no yankan si to say free 92 ede ba besi 2024 NPP wini ewo ayawa so Chini Yankwa. Okay. Ayawasu East has always been green. Okay. Send ya no mo kan won. Some person so na former president na dan kwa kufu ado tie no. Ho no tie. Enye se nampo. Ho na woda so tie. Na so firi se Ghana manyosem afi apem a henkura do akunu mienu. Send 92 kra the MPP for boycott. Ai wo manko bi. Wo manko. Free ho babia no we need akatamanso wakata ayawasu east so mine eso mbo na 2020 say na koye 2020 no na NDC na za Ture Mahama na woginem eho wasasa ma no gusu bebre na aja famesa komachi 2016 no wonya asan 2016 no wonya 23,407 na ye percentage na yes na 62.1%. Aha na so te percentage na chese esote aha percentage na sote 2000 so sante 2020 no 2020 2016 so 2016 na wabosoma 2020 so na me hwe esote 2020 na wo hwe 2012 nso a na 65.44%. na so mo dropping kakra tia na eteba aha 62+%. 62.1%. aha 61.18% in 2024. Okay. 2020. Na ni vote ni 23,583. Eho no nya san. 2016 no wonya 23,407. Even though wenya abani bia ka but percentage wise waba fom. Minim se wate ho na se. Na chese ensuo chato mu ana eyi na Ena MPP for the Peter Kwame Antwimereku ya. And one they call 2020. Enti member be 2016 there na my comparison. Peter Mereku nyae. Mo 2020 no onya
38.82%. Oh, okay. Onya saying. Onya 2016 no 36.08%. I want to say we lose percentage amana ko kan we dey ho. Nti NDC depreciate no. Na MPP appreciate. Okay. 2020 no. Wonya 14,966. Eno ye Petamreku. Na 2016 no wonya 13,599. Anso baby aka ho. Ai. Mo. Until we compare 2016 no, NDC percentage wise olusu 0.92%. And we lose here, but NPP benya 2.74%. I can't dear ho. Into it means new registrants na be mu no ebi bebre fa kakra call NPP ho and na wo mo twen NDC dia kakra be kan wo twen NDC dia be say 0.29% 92% e be kan wan dia ho eno ye 2020 area no. Until 2016 no percentage wise NDC dia no so te 3.34%. Okay. And compare 2012. Very good. And MPP nso nya 1.98%. The MPP NDC dia no so te 3 no. Ah we benya mu 1 point something no. Ni aka no kofa he. Other candidates ne be chefa no ho. Eja ata ase. No correct. Aha. Eja me mo hwimra ne na no ba ye ya 2024. And then the last election a course so. Yeah. Titiri ni ayawa so. Yeah, when you by election. By election abe. Now also MPP is a candidate. One more day Zach Rahman and the choir. Okay. Now so NDC fortress consistency and who here pa. No correct. 2008. I just saw now here 2008. 2008 NDC the one the choir. Mustafa Ahmed. One of them they call 2000. And then they call 2004. And I'm starting to call 2008. Okay. And now 2012, I want the one buy. 2012, no. One more day, na say, to buy. Because I'm a child, DB. And also, no, one consistency now, on one age, no more compare by election. But NPP as a candidate over and over. Or more day, Alaji, Alasan, buy. 2012. In 2000. After 2016, I'm going to put time reku kwame entwene bae. Eja hade. In 2000. Musa Ahmed we gina 2000. Ana was sign ebegina 2004. Ejina 2008. Okay. Mustafa Ahmed. Consistency 2000. In fact, 2000. Yes. 2004, 2008. Anya she. And 2016 Naza Besumu. Meboa. Ane. 2016. 2012 cra. 2012. 2016. 2020. 2024. Consistency. Until 2024 no. 2024 Mahama Ture. When you are 70.85% consistency. We appreciate it. The last election now on Okroye NDC 61.18% in 2020 no. In 2024 Obenya 70.85%. Abroso. Aye. It can be the chair other political parties. Yeah. Consistency. What I say? No correct. And ni vote no na ye 22,139. And NDC MPP say candidate amde Zach Rahman ebaye no. Obenya 29.15%. What I say? Esoche more because say over 2016 kura na Peter Entry enya 36.8%. And now 2020 Peter Entry ebenya 38.82%. Okay. Zach Rahman ba 2024. Appreciate. Zach Rahman ba 2024 benya 29.15. When timi kura maintain 38 no. Wa beti so with a loose margin now nya no 9.67%. Ni nyina kokodi NDC ho. NDC gaining 9.67% in 2024. Sa percentage in NDC gaining here in 2024. What training nyina different PPDM.
Because show compare the 2020 elections. The NDC experienced a gain of 9.67%. Yeah. From the previous 61.818%. No. And now NPP lose 9.67%. And in the NPP lose you know, ekodi NDC ho. Wa fa bi anka. Ai, wa fa bi anka. Wa maintain. What's time wo ma lose. And no NPP for asasana na 2026. One of the neko. Baba Ali. Because one says Zaka ameboa won. So consistency. Be a one the Zaka ko ya. Okay, be baba ka ho. But a tron from here. Yempam danta. Safe na ba no we beto. Na say yi wo mo akasa no, I don't know. You don't know. Ebi wo ho no ma odi nipa ne ko na wo ka say afiwe wa anya ade a ebia nipa no kra na afi na yehunu afi na wo de na kodwa exactly into wo san eboa no ma grassroots adwuma no mo ye campaign no mo ye de ne chiachia de ne kyerɛkyerɛ ne ade a I think say no so ya eboa but okasa was a candidate no completely a party for no de wo munim no na party executive na wo mo to abane. That brings me back to another conversation. Now NPP is going in with a whole new candidate. Yeah. NDC is also going in with a whole new candidate. A whole new candidate to back. New no ebi a new. No ebi a new. Say Baba ebi nso ye old new. NDC Baba MPP Baba your friend Baba Jama. There be MPP there no. Baba Ali. Baba Ali Yusuf. One ye new mu new. Baba Jama we di MP. Ewa akwatia. Ono no ye friend akwatia Mugabe. Ayi na betu no ama say ene betu no 2016 ho ede ba no ene obetu ni free so enti eba no experience ye de kwaba to so a obi ye more experienced than the other even though oye new in the constituency but onye new to abato very good to standing nema abato very good no na e was senka minya nhunu Baba Yusuf ne modern mo e wa abatuo mu mi minya nhunu bi nanso senka MPP for pe me we call to dan ho abobo nyame na me decide ama wo nanso se bia se na adwo eka no wo mo de Zach Rahman san buy in this for this by election one na call 2024 wo ko hunu the nitty-gritty se wo down ho any de mani lose you good. Nti se nko betimi atake introspection into the cause of the defeat. Wo nema hwegu na hu ne hyehyɛ. Obɛhyehyɛ ne yie. Se ya wonde nipa foforo koi. Sa akoya de foforo e de ama MPP. Se wo de bekɔ sa abatu owi mu. Especially knowing that constituency has never favored. Very good. NDC dominated. Do you need obia onim area no mu ye bia na Baba Yusuf. Eye more known to the constituency. Say secretary. Very good. Nti obi nim ho. Nti bia sa dynamics no. And when you use. Okay. Either than that, anchor. Answer me use the word anchor. Anchor. Say ye show consistency nkwa dia. Say NDC I stay very consistent. Anya hwe no. Yabo nipa mienu pe from 2000 to 2024. Nipa mienu pe. What I say? MPP for the country say they have the men. Nti na ya more than them one. Okay. Ni men no. Never could wi any be hu. Senior wi. So sometimes just like Obempong kano. Yeah, yin so eboa. Consistency ne so boa. We ye party secretary a. Your party na wo sumu. But what you say? Party executives omon some directly constituency no nyina. No. Almost some party members. Yeah. Nipa or some constituent a member of parliament. Yeah. It is a sa nipa no ono ye na adwuma obi anim se ye MP nie. Ye ko parliament a ye kan asem a obi beko. Na wo constituency no amanyokuo issues na wo address. And enye obi anso na dom constituency no mo ndom amanyokuo baako. So ye nhwe na ye nim say
afi we nso no as a independent candidate bi nso apiepie mu mienu enti se wo mo nso betimi a distract votes ni bi and a divert, that's the right word. O betimi a divert vote ni bi every two parties ni mu akọ mo ho a eno nso de yenim se no betchre ama numbers no aye different kakra from previously said ye na ye hu no a ba obere se hu se MPP for no afi bia wo mu vote no esote esote a na akoka NDC for de no enti no ho nso ese wo mo share floating voters na yes anoma. It could be. It could be. Or share ABA policies near the. Obibeka se Ghana hana ye floating voters, by your floating voters. Your floating voters. Yeah. Obu hono mo a ebisi ewo ye main elections ni emu eye 2024. Yeah. Ebisi ye floating voters ntum se wo mu pie ye pa because sha nipa no ye MPP nipa ba watena se ehu se enya de a MPP no ebeboa nti ene me MPP ni all right me mfa me party card nko me da so MPP ni but the insese ebeboa me no ama wo MPP ni wanim bebenyam no nye no na ekoso no exactly nti wa hwe na wa kwakoto na adwuma sa pepepe nti ne yenhwe bia na 2026 eniema ebesesa edi a free ayawasu east abato empeso ano so edi aba but until then no so far ne dey utim say dodo na call in favor of the NDC. Ajay ma yansha dey be ha. Okay. The last by election I call ye ewo Akwetia. Okay. Na between NPP and NDC. Na ba ko nso ye constituency executive. Okay. Bernard Bedu. Na wa ye lawyer ya no ye that MP no a. Yeah. In fact, I'm a candidate now. No, you're a lawyer. Candidate now. Or call court no. No, you're a lawyer. Yeah. Son of a constituency officer. Enti Abia NPP funds are taking inspiration to the fact that a constituency officer who knows the constituency, the dynamics within the constituency. Anya shey you know. MPP kwa kwatena parliament. Constituency officer to constituency wo. There's no doubt. There's no doubt about that. But when you say until say ono so no constituency no relate here any a plus. Fantastic. Good. And also to say enkuransa say na kwabena beyo. Mejo say no. Say wono no NPP no wo. Yeah. Say secretary. Nanso ukọ na chi nso a uhu say constituency no eba ahini nso kro wasan wo. Nti o baabia se eno so wo ho de obrempo aka ne wo ho ba me hu ni se Akwetia de ne ye bit different in the sense say papa ya o mo de ne koyi NDC for de ne koyi enye ne first time na ne first time ana de here Akwetia NDC candidate yoko wini ye lawyer there be no ne first time oko as parliamentary candidate ba o wini ye enti mimi na me hu ni say before then so na case no mo di kan to mo ho kakra atiase na ho no na free 2024 pressure ni mu ni emu ode no me sa na me hu no se na forces bi wo ho no mo a abasa bi emu oduru bi ka ho because he said the NDC for wo mutimi di nkunim na numbers na ne ade ne said the na o my dream said there was no way they were going to give MPP a chance ewo ma se bejo fi ho wo munya kranka seat no kranka wo be sweep ni nyina de akọ otiase enti e honom no na external influence bi wo ho me sa na me hu no na external influence bi wo ho because ono so na the first time sa me enye sa by election na ba Akwetia na kra na sa papa no na menimu ono no constituency secretary what or some the party exactly enti me won say dynamics kakra bi ewo Akwetia ene ayawa so east die no na ye hwe say Akwetia die no nso no na eye MPP fo na kita seat no na eye MPP na kita seat no ba ha no ewo mo ho deda eno nso wo ho nti eno nso wo ho Ablekuma nso na wo MPP for ho Ablekuma no swing etoha eda Ablekuma no etoha kakra nti but NPP ekitamu
kakra for a very long time. And na ebeto NDC for now. Okay. And na ohwe Ablekumade na Ablekumade no by election. Eno no ya about one ntinka mu bi na mai san koto. Eno no ye ka by election na ye mfa ho. But what am I say? Say by election no te say na no kire pone die yi. Etiwa de no. Abetifin ene ayewa so wesu ogon. Ne ada say ye koyanim no ye besan akọ back. By elections akoso dynamics abamu nyema ewo mu ane the intricacy amanfo ye nyina no e by elections no me say by this time say kwahwe amanfo anya dwuma ye enti eduru we nso a ebitimi hyeda ehye ho ase wo meto wo tie say ye be kasa akere no ansa come and do the do. Says in as a most uber. Moye ma delegates. Mo kwate de ani. Yem so ye ka ho. Sentina mostly anopa no. O that time yakọhwe ho ye empty. Obi amfi. Agi se ne ono no. Why na adwen se ono enye sika bi asem na no. Onde okoto na ba no abesia akone baby. But wo mo a wo mo pese wo munye bibi efri mu no. Wo twen ama na bo be no miensa. Ne ebusa se wakoto se da bi. Oh, na won koto. Na me twem. Mo abai de ne mo fa me kona me firi mu ho. Nti wo twem ama na bo 3 mu ho no na pressure. Nti wo pa toto hwe. Afa bedu ho no na ase. Ne nipa abo apeso. Na nipa abo apeso. Obia twem last minute eyi ensenkyere ne. Bibia betimi esi. Eja menfa we ma abato komisa. Okay. Na no rerun 19 police station krom de kwa anadwo. Ablekumade no ye kwa anadwo na no rerun 19 polling stations and we ye call over 113 polling stations inti na monfre hajia asema ba we counter town and we no e more 5 ye mpon ye ansa na ye wia be ye sorting mo ansa counting aba mo coalition enti abato komisa wa adwumaye sana mpesa mekade kosi ma onfaye nkosi dumienu anadwo bio wo ma sete bibia me de mekade bisa tete se wo ma ye bibia wo mo ka kire so ma ye bibia e wa ya waso and so still 19 polling stations de kosi anadwo the swom no kwasem sa pamasa asem na obrempo kan de no kuro 19 and mon kasa nche wo mo e so traffic no so esan say traffic no so achifri ahomada che no besi sabri e wo mu say adwuma there you can't really determine how things should but go, you anticipate but yes enti na omo eye commission no adwuma na enye no ya to ba wo krom ha to enti nka by now na eniema bi wo ho a e should not happen enu kwanse eba eniema bi wo ho no mo a ye betimi enya twihwitwi kakra bi de but eniema bi wo ho a ensese esi no kwasem ensese esi yesi abana ya set time 7 to 5 ne bo kin ya sasa ballot papers ne boxes ne nyina free polling stations ho na madwa wasama akan ye efiri no miensa fe na ebinum a wo mutem komo no e kwa akosan line enti me pa no bebo no na wo mo ntunwe no ni bo na se odilai mu so se emra se otowie and you ntimi mpamo no yate ase enti at least time obi wo ho no mo ayenim se e free sa time obi ba 4 no obedi lie so a anya kura in 1 hour time no wato awie aduru no so amanato na edu no so amanato enti bia sa 30 minutes bi kura na beba between 5 and 5:30 wo mo di lie so nyina obi ato awie asesa bibia kọ ya ma ye ho mre ye kan what ya say enti wo mo nim wonim se no aye ne eyi Yera Fred Tete edi nkomo no on my numbers yes on my numbers enti yenim se between this time in 2 hours time in 1 hour 30 minutes sabana ye 200,000 kra ye betimi akan awie na ajo me fact to be count ye so far as omunim numbers no more numbers no yenim se by election
yenya the exact numbers meto. Good. But you anticipate say even if a general election cry this very number ebetimi aba until you are preparing for sa number no. You understand? And so numbers a whole area ho na e dey kwoto aba ne de. E was so who say enkosi this time we should be able to declare. Me so mo hwe no man fa nkwa na dwubi. What you say? Enti wo mo nhihye ni yi. Ana mo so a eye electorate no yesre mo. Mon kontem. Yesre mo. Adenti na yamma brefree anopa no nson. Ekosi enwumre no nim na otimi tena ho mebo 450 ansa. Ajo ho no wo ma no ye bi wa ha. Ano ye ni sen. Nya ba election na beji na adwuma aboso. Un say so mo kan say dey da. Pacho we set for moto. E me manti. Enye boti. Debi na MP no debi na mpeso ano me na mete ho. Me ti ayewaso east. Obi kwadwuma wo efri ayewaso east ho. Ebesin kwadwuma wo kantamanto. Nti ayewaso mpuntu nti. Ena me say. Wono so kokko we a wo kwe na anu wo koche TV wa nya bi. O ti ayewaso east. Se wo ma so ye ka wo ma so na mo. Enti wo enti mu a mote ho no mo na ye mode. Mo na mode mu ja na mu nim se yes. Mo na mu die. This ene wonkoto de a eye different. Wonkoto a wonkoto. Na so pon adwuma na abeba fie. Se bedu ta obepon adwuma no ba bedu fie na ne 450 no. Oh. Enti ye wura kwakwa anyi do ho se wo de ka kire wo adwuma wura no ne one ne ye adwuma ne se. By election wo wachi nti we de wo besere no a. Wo ma o be se don hwede na koto. Enti sanso wo nya break time ka na koto bra. Abana ha ukodi mu how many minutes? Sesi a obetu awie na wo. Per report e bande wo kwa ahisi a na wo wa. Sesi anu awie we anya general elections. Eye constituency elections. Enti wo kwa sesi anu awie nti yesre mo electorate no. Monko constituency monko to ne ntem. Enye sa abo 555 no. 455 na ka 5 minutes obesre kwan no waba no wa. Unze bi ko da embassies. Abobwa onwere ko ba do da gate ano. Ade chinya no. No wo pevisa interview. Koto abi na asa o se be $100 we refi some patch de. Na ho badachi. Because oba beji abi. Enti said ye wunya no sa pepepe na when eye right o. Eye o mamba ka bia se ye o de ahokaka kwaje no. O man so aya fa ahokaka fa homa. Because enne ye say ya to aba MP bia wini ana parliamentary candidate bia wini na wabodwa data se wo ye party achene ma de ama as Thanksgiving ne okole no bedu office eno na abekwa ye behwe wanu akasa wo ntwa ba wa ha enti yesre mo saa ho keka kro na no momfa nko na monkoto aba ne se wo nto de a ende ye different issue by no kra na enye o mamba pa bia no esa wo to aba wasudie ene wasede wonderful oto aba kra na nyame de ho nhira ma aya because one to obi beto one to obi beto na de won pe no ene obi ama nti kwana kwa kire wadwene yi ne a wo pe asem no tie a single vote etimi can make a change. Wow. Ene abusuya ya ka ne say no won say abato komisa adwumai ya shada de ahye wo mo nsa ho kabo bia ho sika bia ese ekono eko posi sadom na bambofo no bibia ese ye de ma wo mo aka de bia ese wo mo de kwobo ban no ye de ama wo ensantrofo ekono wo mo stations na so ma wo mo ai ende nya aban twahwe ma wo aban onimu we ya rehosem sekan nso ye be kwa mu bro nyina ye ne ye beji asemo ensantrofo ne ye be bro ye eno ntina ma ye bibie 21st clinic say say dwumadie yi amudie nyina ne amane yi amudi be nyina no wo mo na abo aboso se wo mo ehwa ya afo no wie na wo mo de kakra da wo mo asia wo mo nso de boso masene se mo mfa nsonson papa enti anopei minim yade etew so fakoda 21st fo na niema wo mo de ne da nso ne se baby wo ho kwa na yabusa se utimi didi o se dabi o he na ye o ya ebi kura ye uti no akasa ye menan na ye meya ana mensa na ye meya woni beba ahoso no na obese yakofa hwempo aduru e de akosa ananta wonderful na so 21st ho no unya koye na ya ma collab
ne ya twu moja ye hwehwemu ahu ba bi ohaw ne wo wonderful ansana doctor kura no abedi nkomo nti obehia no no aka say ya wuntimi nnidiye ana wunnidi ntem wadidi enye wo so wunni nnuaba wo say ampa doctor won say ho ase wo mfe ye oya kidney no ho ya aka nanso nhyira nka nyame say wo mu waduru nkwadu ane si ho wonderful nti die hia ne say wonna fundakam ana azuko twa daka ana say yemfa nhyɛ fridge m okay na mmom akato ne bura ma wawu kura 21st we do de be kan amu asode nti fayade no koma no stroke njojoe wo jojo no kura ma wasa nya ahoɔden foforo agya na mehu 21st for we tantra herana bat no so enkran hat na kase no hona doctor sisters ne na doctor for na nurse for no wo nanso enkran no nya kuruwa okay eno nti ye nya mumu adehye e wotema no wo musu roma asoda na chipe ye wo ho ebia be kase na mode akọ tema ne nkran ko a kasoa obonka no so eno nso dwamno mu ho a kasuwa odupon kwe ehon so won sabe kan yen ehwe overseas ya santema mu eno no timber market nchen ho a ba bia SOMPA TV ne SOMPA FM woni eho won say ka 21st clinic ebia na wo sunwane teaching hospital ne hwe ani mu pe first gate wo woni kire techiman no ana techiman kwan wasi so no wo kopɛ nkwa ase no nifa so ha doctor kire wone ne dom won behwew techiman na yeko no de GM bank dandada no sunyankwa na so ho na obenya 21st American ya won kransa de a Presby bank ne hwe ani mu Children's Park nchen ho kane GM bank danum ho na won sabeka 21st anope ya ebi frɛ se o takurade na me so won ko efie kuma number 9 taxi station ho nanso se oje ahoma 0540 311 baby awo bia ye nkura bata no ofre ani ya kirew ayaresa no so pepepe aduro no kro enti ana wa hye nso wose wa nka brekum ye ho Chris FM nchen ho go so ye Success FM nchen ho ye cancer quarters ho won sabe kan ye na ye kasa nyina no kasa na kire mineral water se yemfa nsu papa ngu ye minim na yen kasa na ehonte ema adehye no wo mountains papa no na kasa nsu yi na minim se nkran kwa na wo sa ekoba bia o Ghana ha de ewo ba bia na no menam sunwane mehu kasa sa ayesem frama enti ba bia wo no wo de tonsa frɛ wo na wo mun so no sachet bo no kura no ene wo mpotam ho de na wo mo ya wo se wo fie nti ane bo efo no efo sense yo no de gu ka mu abre wo ho no efo sene de ye no wo ho no ene no so no state of the art technology na de asonso adandan so enti wo no mo kasa nsu nya yade bia yade ayefa wo nsu mu no kasa nka ho fra 020 64 69 430 back hospital echi won kran taifa eho na wo mo wo na yama wo nsu de ubusa se na nso no me no makogudi enso obi nidi ya wo no nsu o se nkogu hwe ho ene me sa kanfo hajia special local foods de amaw anopai ye boso se ebi mo ede emfra ne ma bi frafra nuane ayedi nti amanyare wa ye dodi no hajia nka ho enti anopai me kanfo hajia special local foods de amaw eno no eye hachu atomic hwa wo ye delivery nso enti babia wo bia no oto nsa frɛ no a wodom de wo de wo hia ebrewo enti ano wa hye no nso delivery guys ma wo munye busy wo mon kwan hwe nguda dabi na de wa kyerɛ sɛ yemfa mre no ye banto wani so enye ne nam amekan enye ne no mo de ba ye bi ni ye yamfa nam anto so ana we de nkwan ni so bi ni 0594 797 215 haji ahoma na ye ka ne sei no haji adua ne pa nkwan papa bi si wanim na wuntimi ni enye wo yare wonkom no na ntontom na ayo sa malaria nso de emfa ho ne sika awo kan wo wuntimi ni di sa malaria kum ni pass HIV nokre esanse wuntimi ni di a se tie bia wuyam betwakuro wuyam twakuro nso ekum nipa na eno sa no time heba mixture na mekanfo amaw time ne de ebinum kana nkoda nnom nanso malaria nchekere wo bada nka wo de wanom awie no ase na aka no o da so no kekere maso ahwa ade
obo hu se ekọ echechine de ye adwuma se nkonya eno na ebo nipadua no ho ban free enyarewa ho no e wo ba bia time na eti IME 0244417669 eno eya ahoma no a na time aduru amekan okọ endpoint ho a time aduru ya nton bi wo ho endpoint nuro no eno no eye homeopathy nuro nti okọ drugstore ebi ni ho okọ obesie herbal shop a wunya bi gise wo mo ho a na ya na ye ni homeopathy shop a dabi homeopathy drugstore wunya bi nti gise okọ endpoint ho na ye hwew na say ye prostate eye infertility yes wo de awo no wo nwu bi wo boni fakọ endpoint na obenya mane bi brebo na ahra no na hawa ba mu a endpoint kro no a ebia na wo de na ye ntini ho ya de ntini no nso de na ma nipa ye nipa enti wuntini se ha ba ho a bankatechie ugina wo na so na ntini no ha ba ho na wote wo di agro esense de wawuo enti kan ho wunwu ya mpene ma wuntini ngu ko endpoint na ye mane nye ba che pa te se ezutwabre banche 0244 86 7068 na Dr. Duboatin Dr. Kwatin womo entwa oyade kwan no tie emfa mawo eja boy ho akọ mano ba de bi aba Pantan Village waka we twin messages I say hey Baba Jama has nothing new to offer at all and I will busa say voters have you all received your TVs motors and your money if not kushiyani mako kushiyani mako nde wa nchuranka okay any asade vote for Baba Ali for your good from Mano Oba Steven at Pantan Village no de aba no campaign easy nanso 053 18 86 216 053 18 86 216 dia na ewo udwumadie mu a emma ne nka wo hwehwe emfaso ne nkunim no entimi ma fresa ahoman sompa ahoma na wo mo akwankyere Sefini wa wie wodi na messages no wie ni na ani ma memfa birthday emfa mutaw na yesenesi yeah na fe ayete se baton no ensokota no eba ne se ya akamfo nchia na madana ma obrempon sem se me na mtu ni fa so wala okay right enti ene eye Emmanuel Benti ne birthday na oye cosmetologist oh nice bema cosmetologist enti CEO Emma Trust Beauty Spa Trust Beauty Spa ene o ha obehu madwuma ye massage Emmanuel Benti eno no na ifro no ankasa ne big sister Jennifer Oforia Pia aka Jembi Ghana Police Service and was say yemfa special birthday greeting papa Emma no young guy they say dey mema no bema bia wo ye emma adwuma no the one we good no wo kwa wo mutimi services no mo service o kama pa yeah ena oba bia nso wo ye mema ne se bema ne manko an wo pam you know baba oba oye baba the one musifa ye good no enti Emmanuel Bente ye ma happy de wo mema ho no ema ne nim se de wo ye no a o mani beje ho ena de wo ma ho nso no mema ne nim se de wo ye no a ema ne nije no kwasem ti sa na tie unu aka asem see you happy birthday enti we no menti ya wudi one Ghana na edi na one oba pa kosu enhira de nyame enhira no e na edie esanso ono ne de ne ye oda chena ukuada enti wo chena no nso no wo ha eni Jos besu nyambo chena Wednesday class say ye school prefect okay and a bell boy me nso meba aba wo so adoma no okay because boys prefect ne girls prefect ekua ne kwaku ye de yatim okay nti ya ne ya haba ebe be bod no my bod no na esquire age ne che no na
and on so much no na yipa na wa gye no abubu ato so kama na wa gye ne a lawyer for robu no ne obese setale no aha no bugu nchen chief justice de no bugu nchen san ko bufa na chi no bi na esquire be hye no enya de eja na eja say Joss bin so be su de because ye feel bi a che Joss for no Joss for mo ho na Joss o te mo kan bia to me see obehu akra na odoma wa he kra na anye Joss wa na akofa say assorted hosa hajia o chance ukuada midweek. In fact, everything can happen. Yeah. But aja we dey kafra nsana meko no adwuma kuma bia na ano ye beye aso aba enti mayemmo ho akase de efefire no aso aba okay ye dua aba bi na aso wow no nti mame nkomachi na yansan kwa kenkan Revelation 3:19 ne bio Revelation 3:19 na yamfa nka asem na aso aba no mara Revelation 3:19 say those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Dodo a me do won no me yi waten na me twe won aso enti bomode na sa kira wadwene. Very good. Ave BITMISE mame screenshot no a me de ma wo no mame ba ko na yemfa nka asem no onsa na no me be ka immigration for asem and me ka security services wo mo dabrem so wo mo rent allowance a enko ye eja press release from Ministry of Interior. The Ministry of the Interior wishes to inform the public because you can was some call public, particularly personnel of Ghana Prison Service. You can Ghana Prison Service for some Ghana National Fire Service. Fire Service for crowd and Ghana Immigration Service. That the government has released funds for the payment of the outstanding rent allowance. Maybe how many months are not buying do rent allowance for the year 2025? Yeah, for 2025 for musika na buying to our one cedi ma wo no. And so now time na so. That time na so apa ho. And half Interior Ministry is after they were released. This payment covers the arrears owed to eligible personnel across these services. Immigration, Fire Service and prisons. The ministry appreciates the patience and understanding demonstrated by the affected officers during this period. No more train work and you say some public can be amawom and some pakai to us. Furthermore, the ministry wishes to announce that the payment process for the rent allowance has been mechanized. Which is appear more okay going forward. Effective from March 2026. Very good. Enti another some get results. And I tell you. Oh sir, yes, share busumi yake tuyana. Now, assembly was rent allowance payment will be processed and disbursed together with. Now we hear one more here. Sema one more country ministry. Nisa one more yet. One more the fire so no. African rent allowance payments will be processed and disbursed together with monthly salary. Tiawa. Rebecca Katiano. More. One say yeah the price for the account market ya ho na asoda for yoku NIB say say from NIB from BNI na from BNI to NIB to BNI still abi wom enwom iwom nyina wo mu nyina ya de obi a de e ka na katua ho rent allowance ne ka katua no ho de ma wo na nso ba sa prisons immigration any fire service na yes e betua na separate and wo market ministry ni say mo mfa nka katua no ho na mra once ma wo oyi anu ayi nti okoyi ne bosumi akatua na no de fiewura de ama ne preko na no ho asama kwa ebu achi bidin afi de ministry ne se waje ato okay na enye se wo de meka wuntua ye bosumi waje wakatua di wo se wo de fiewura nya abotre na ebeba enyamai very good okay say de fiewura fo a prison for timofie immigration for timofie fire for timofie e free next month e ko no ye tua ne car ne rent allowance shim na ye can say na enquire ni sesi enquire no because ye nyantua
Gisa busumi ko na wie ya ansa. Okay. And wo betua. And I was say the ministry remains committed. Okay. Committed. To the welfare of all personnel. Oh, okay. And its oversight, and will continue to collaborate with the Ministry of Finance. Okay. And other relevant stakeholders to ensure the timely fulfillment of the entitlement. Okay. All entitlements. Stop. Issued by Omwa. Press release. Ayi adia ba ku bi a ye ko ya ka ne se ya wie no na akwai te se kotreja 9 ye aboafo nkrato na ne oso yeso na beti hu dwam no o kan ase ho no say the ministry is committed committed ye da o mase no na ye da ase bi mra bio o de wenu kra de mfa nka ho eno de BITMISE ne ajanka da ase anwumre no opedi obedi na adechia ne obedi adechia no BITMISE o de ye clear we no release no na yanko ye ni mfa kakra ye bo ma ba so ya bo ma ba in fact adwuma we o ma ye no nti we no wire firi asanko fa ye nchiri nanso kotreja 9 no ayese ajanka dabrem wo predase abraund no na foforo na machiri ba no aka ne mani bi aka de risk allowance enkoye wo mu ni bi enso aka airline ada no 2245 no aka ho risk allowance duty allowance wo mu ni bi ema wo mu ni medical allowance say immigration officer call hospital see na aka chense duro kra ni ho so koto na bontene wo mu hospital so na mo kono ni aka chense duro kra ni ho so koto na bontene omo nso ne omo hospital to say your police hospital e wo 37 hospital na ye soja de wo mo nsan ni transport allowance o transport allowance immigration officer otedome ya we free akwadwuma o ministries ona ne fo ne ka won na befo won ye be pretrotro ho nti won say wo be hanu mu jejina kwan ho petrotro wo wi a sika na ade ma no say won fa na adwuma na waye ne so akatua no a na obesa ade ayie won mo dik ekitatuo e de ko border guard ne ade enso mo nkita risk allowance kaja bi enti we ye ka bo ma ba so say rent allowance no mo esi won betua na this month no wo mo fa sa allowance an ya ma bo so yi wo mo fa nka ho ma wo eno so ne ye gina na anopei ye de wo pem ha na ye dan ye ho ye beje aboafo nkrato wo mo edum so ya sene se ye mfa nsempa ye nsom wo no na eno achi no obrempon na odman koma chia me kwekwa mpoma bete nka ya obesan so aso mu ene ye wo ayawaso east me say wo buo bia ni ho a ebeda ho a ye mpagya hwe de ye hyase enti firisa abato no wono mo hyase